kadi ko tooli dimanche 26 avril 2026. Wow, 26 et 26. 26 avril 2026. Sadi mun ko tooli mo kala inde mum e yettori mum, wonunde mum e ɓaŋoral mum. Hande ɗo live ɗo ala jutude fe on yafotolan toɓɓe ɗe ndudata. Non seulement très occupé, miɗo andi jango kadi ko lendi, kono mi tawno hande hay apo o live ɗo miɗon kamo wadde, parce qu'on n'était pas sûr, mais il y a eu un développement très intéressant et très important du côté des États-Unis et du côté du Mali. Donc ɗin ɗo on waɗi si miɗo wadde ɗo live o mi andina en Allah jaɓi weekend prochain mi waɗay antenne libre, waɗa live libre, mi wayri on jonnude yewtere nde. Hande arɗe wowi fuɗɗagol lewru kala min jonna on ari yewtere nde maako onon kadi yewto en ko on to fewndi awara ko ɗum wonɗen fuɗɗitade on heɓiloto alati yontere hande si Allah jaɓi aray kono woni animateur ɓen mene woni ara spectateur ɓe min aray komi jooɗo mi heɗito aray kala marɗo toɓɓere yo heblo ɗon tigi aray heblunde ɗon. Mi andina en komi yewti hankin kon e hoore Mali en beren ça porte fruit, ça porte vraiment fruit. Aray mɓe mari ɗo ko fala sendodude moɗon. Non seulement ɓe tangue ɓen ɓe réagi si hanki moƴƴano ɓe mi attaquiɓe ɓe sikkano mi waɗanayɓe ɗum kono min sakkitori famotirgol. Aray ko teddungal mum ɓe fodilan aray fodari yalti ton gonga ɓe inande ko y a même morceau qui est sorti dedans. Aray mi andi soirée on ko waɗoyta ko Riviera de Tawya le 16 mai. Aray nden ñande ko enen ɓe tangue ɓen nden ñande aray ɗen ton aray ɗe yewta tangere nden ton nden ñande e ko enen woni yaadude. Donc non ko mi wattu ila de parce que ɓe ni mi waɗu cessé de fait. Donc bon, pour être plus sérieux live men on aray hande ɗo ko toɓɓe ɗiɗi jogi ɗen e divers way. En yewtay fi ko woni feƴƴude comme Mali, kono feƴƴi ton kon ɗum kadi woni ton, kon ɗum kadi saati, kon ɗum ɗon kadi battinta e ko woni ko lagine en yewtay fi ɗum ɗon ɗum kaka toɓɓere arane. En yewtay fi ko woni e wadde kon kadi ko waɗi kon hankin États-Unis toɓɓe nayi ɗo non joni yewtumen ko woni kon ka laggine arayno a mematano ɗum kasi accitamɓe ko droit ji maɓɓe kamɓe kadi yugol ngol e yewtu koni kon laggine. Kono ka gangunal ɗo yiɗen mari laawol ngol wonɗen jokkude ko ngol ɗo wonɗe yaade mum. Miɗo andi fewndo ko woni e feƴƴude Libéria kon DEA on ko woni arde ton e cuuɗi yimɓe mi yewtade fimum. Miɗo andi kadi haɗi mi yewta fimum. En nani kadi wonande ɓen nanoɓe ɓen client on ko wona waɗede kon e hoore fulɓe ɓen hande ɗo Sierra Leone e hoore kandidaɓe tawɓe ɓen ko fulɓe tawle ko lewneɓe few kon ɗum woɓɓe woni e wolude hoore maɓɓe. Mi yewtali fimum, miɗo andi kadi haɗi mi yewta. Libéria ɗon andi taw ino yawno ha e nokkure fi affaire frontiére o mi acci yewde fimum miɗo walliniro koko yimɓe wona waɗede ton julaɓe hande ɗo e fi affaire ɗiyam mbuɗi jaɓanoɗi ɗin ka frontiére mi yewtali fimum, miɗo andi kadi haɗi mi yewta. Joni noon Sierra Leone kañum kadi sifa mumen minike ɗon ɗum ɗon kadi mi yewtali. Sénégal kadi miɗo yeeti on juɗoɓe biredi ɓen kadi hino soñjede ɓen kañum kadi ɓe hewti an ɗo ɓe ino mi yewti fimum mi yewtali. Mais Afrique du Sud kadi goɗɗum no feƴƴude ton ko tawata yimɓe ɓen hino duppi fewndo no ina daari ko Afrique du Sud woni wadde ɓaleɓe Afrique du Sud ɓen ɓe tawata ko Afrique fof wallitiɓe particulièrement wano lagine ko ɗon ɓe arnoɓe formi Nelson Mandela en fop ari ɗon William Makiba en waɗi ɗon duuɓi mo buy kono ɓen hande ɗo nangirta e soñjugol africain ɓe pourquoi ɗon kadi mi jaɓali yewde fimum no wodi ko haɗi mi yewta o yiya noon si Allah jaɓi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما
ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes le dimanche 26 avril 2026. Il est présentement 20h passé de 38 minutes en temps universel. Hande ɗo kadi haray ko welo welo janno mi arde mi jooɗo yeeso meɗon ɗo fi en tintidu nde jonde men tawde koye kayre woni sakkitorore nden e nder weekend on ɗo en fuɗɗade yontere nden hande ɗo no wirɗen noon ko toɓɓe ɗiɗi woni ko joguiɗen toɓɓere meɗen arande nden e yewtay ko fewndi kon Bamako ko woni wadde kon Bamako ko honno ɗum waɗiri ko ɗum kadi ɗum mari ko battinta e lagine no mi wiri on noon heɗite tungota on hawji kondu waɗi si tawi mi acciti ɗiɗa fof miɗo yewtude hande ɗo fi maali ɗiɗe marle enen kadi ka fewndi lagine yewti en hankin piiji ɗi tawata min ni mi aray mi développana en ɗi mi yewta en kono ko yani fewti ko saati en yewtay kañum kadi fi Donald Trump en yewtay fi États-Unis kono ɗum kadi yewtirten fi makko on foppo on humpitike ka wonno wadde hankin conférence de presse ko ɓenta kon dîner de presse kaw fottata ɗon e journaliste ɓe ɓen buyno ngarno habbinomo no woduno toɓɓe buyɗe o hanano yewtidede e muɗum paf inna goɗɗo naati ka nder hôtel ton yimɓe no wolde na ka Maison Blanche na ka Maison Blanche de ɗum ɗo waɗi na to waɗi ko e Washington DC on ka tawata Maison Blanche on ko ɗo woni kono ko nokkure nde tawata ko hôtel ko tawata na on événement ɗon tun kadi koye woduno ɗon ko ton ɓe inni goɗɗo yirama finkari felli fi hawrugol non e makko o yino ngombo dow wongo dow ɗo fewndo ka campagne kadi nowru makko ndun hawrano e muɗum ɗon kadi har mo wadde campagne paf waɗi goɗɗo felli ɓe inni ɓe hawri e makko hande ɗo non ɗenɗe ɗen fuɗɗike towude kundule ɗen karahoji ɗin fuɗɗike udditade wiya ko waɗno ko gontuma koko fefinda na ko woni gonga ɗo non kadi non koko waɗi hankin ɗo ko gonga ko ɗum woni ko yewteten ɗo yer ko humpitiɗen ko médiaji ɗin ko yaltini kon gibi hankin haray ko ɗe ɗo woni jogiɗen toɓɓe ɗiɗije ɗen kunto e toɓɓe ko jogiɗen kon en yewtay fi dansa kurma en yewtay fi on CNT maɓɓe yewten kañum kadi fi Kemi Seba seeɗani yewteten fi makko na ko ɗuɗi mi yewta fi Kemi Seba ko go kunni woni kam ɓuccata ɗon sabu min dori en ɗe toɓɓe meɗen ɗo fof hiɗe yuɓɓodiri sabu ko woni feƴƴude kon hande ɗo AES ko woni feƴƴude ɗon kon Bamako kanko Kemi Seba mo andi goɗɗum fi muɗum mo humpiti e mum seeɗa kono ko on ɗum woni ko faala ɗe yaltintinde poɗe tun noppi moƴƴi hare kon ɗo woni ko jogiɗen yettino Allah foto en jarnimo taw ɗon ko kanko woni ko newnani en heɗintingol nde jonde ɗo en torikimo e waɗan en jonde nden jonde barkinade yo hawrindina e sawabay komi yewta kon o hawrindan onon kadi sawabay ko wonɗon jentitade kon simi hawriti on hawriti yetten Allah en fof jarne mo sabare kanko woni ko moƴƴi e meɗen simi ar noon faljinede fawñade feggade ma fayude ko tawata ko neɗɗo on ino hasika waɗa min kalle kom neɗɗo sito moɗon haray toon felan pandi wallitelan tun e yewtere nden andi toon nde wela fi kala konko lelli toon kala konko aadi wurton kala konko tawata so watti ɗo wallitoto jama on ɓeydite wallitoto e moƴƴa non woni ɗo koye kene woni kaka gundo waɗoy toon ɗum haray kon ɗo woni ko torodirɗen sina noon ɗiɗo fo ande ɗen mari gaño wiyeteɗo seytane mari kadi huwodirteɓe hakkude yimɓe ɓen e hakkude jinnaji ɗin ɓen ina wawa tawdede meɗen ɗo en toriki Allah noon yo Allah raɗoɓe ka jonde meɗen ɗo no raɗorno kañum iblisa ka laamatedi makko yo Allah woɗɗin hakkude men e maɓɓe no woɗɗidir hakkude funnange e hirnange yo waɗu heedode hakkude men e maɓɓe no tawir noon mo waɗi heedode hakkude ndiyal lanɗan ɗan e ndiyal welɗan ɗan ɗiɗo ɗiɗi ɗi memidirta hay si ɓattodiri memidirta amin ya rabbal alamin haray no wirɗen noon ɗen fuɗɗade live meɗen on mo tawata e piiji feƴƴi Bamako piiji feƴƴi maali Bamako
Bamako ko capital ngal, Mali Bamako ko leydi ndin. Hindi mari non kañum kadi ara localité ji buy ɓe mari ka wiyete Kati, hiɓe mari ka wiyete Mopti, ɓe mari ka wiyete Gao, hiɓe mari ka wiyete ɓe mari ka wiyete Kidal, ɓe mari nokkeli buy no janɗi moƴƴa no tawa e ɗen pey ɗin leyɗe ɓurɗe e janɗuɗe ɗen. Kono hankinɗo en fop en fini en yi ko waɗi ko. Konko waɗi ɗon ko wondema inneteɓe ɓen hande risteroɓe, ɓe innata ɓen djihadiste, ɓe innata ɓen terroriste, ɓe inna ɓe kañum kadi séparatiste. Sifa à peu près ko woni wadde ko lagine ka inneteɗo hande menen kadi mi ronkiyaw menen kadi mi waɗu fédération. Kon woni fédération ko tuma tawi leydi no wondira ton non woɓɓe ndara ɓe tawa heɓe faala heɓude kamɓe kadi geɓal maɓɓe ngal tawata ɓe faala jogitade nokkure maɓɓe nde wasi ko leydi timmude. Kono ɓe iwali kadi e leydi ɓurdi e towde ndin fahin daƴƴere nden ɓe accande ɗon ɓe jokka lowre maɓɓe nden haray ɓe jogori nokkure maɓɓe nde wasi ko kamɓe tun wasi ko leydi timmudi. Ɓe mari ko inete kon administration maɓɓe on, ɓe mari ministre ɓe maɓɓe ɓen, ɓe mari kabit, ɓe mari ko woniti kon fop no haniri non. Kono iwali hiɓe tumbiti kañum kadi e nder debere goo nde tawata ko e nder ɗon ɓe jeya ɗum ɗon inne peyi jano. Haray ɓe wiyete ɓen Tuareg ɓe wontirɓe ɓen sengo ka dowri leydi ndin, ka sengo nano leydi ndin. ɓen no ɓe yiri non hiɓe jogitora ɓay kamɓe ɓalli ɗin ko ɓalli daneji, hiɓe nanditi e berberɓe ɓen Algérie, hiɓe nanditi e berberɓe ɓen ni ɗuma honno Maroc, ɓe nanditi e berberɓe ɓen Tunisie, ɓe nanditi e berberɓe ɓen ɗin peji ɗi anduɗon ɗum fof, Tunisie, Maroc, Algérie, ɗin ɗon peji fop, Égypte. Hiɓe jogitora wasi awa kamɓe hina jeyaɓe leydi ndin few wonde ɓe inne hina yimɓe leydi ndin. Kamɓe kalle ko Mali yimɓe, koye nder Mali ɓe jeeya. Anditen noon hari anditen noon Mali e Sénégal hari ɗum ɗo fof ko inete noon ko fédération du Soudan, hari ko leydi wotiri ndi. Woɓɓe goo kañum kadi e nder ndin leydi tawɓe ko ɓawla ɓanduɓe ɓen, fulɓe no e maɓɓe, bambaraɓe no e maɓɓe, mosiɓe no tawa e maɓɓe, julaɓe no tawa e maɓɓe, leƴƴi buy no tawa e maɓɓe, ino tawa e maɓɓe kañum kadi ɓe ineteɓe dogomɓe ɓen. Ɓeɗo fof hino e ndi leydi wotiri ɗo. Anditinen noon ndi leydi ɗo kañum kadi no mari siɓɓe wonɓe Burkina, no mari siɓɓe wonɓe Niger, no mari siɓɓe wonɓe Lagine, no mari siɓɓe wontirɓe Côte d'Ivoire. Ɗiɗo fop ha Niger hari ko leydi wotirni. Nigeria tiger ɗum ɗo fof ko leyɗe wotirni, nden ko canɗi goti ɗi. Ɗum ɗo foppa e saayi hari ko noddirteno wurin ko l'Empire Mandingue. Mi lando on ɗo non ko on ɗum feƴƴi en 1234. Kon ɗum waɗuno en 1234. Aray ɗum ɗo mi landi on fof 1234 kon ɗum waɗuno. Ko question goy ni ɗum na 1235 mi wigoy fewndo bataille de Kirina, kon ɗum waɗuno en 1234. kon ɗum waɗuno on tuma. Haray tappe clavier ji moɗon ɗin ɗaɓɓiton kala no marɗon no ɗaɓɓitorton ko hon ɗum waɗuno en Afrique, particulièrement ka zone ɗon Afrique de l'Ouest en 1234 kon ɗum waɗuno on ton. Haray natandan konko won ɗon e ɗaɓɓitude ɗum ɗon mi yi anti justice wi'i la bataille de Kirina. Bataille de Kirina ko 1235 waɗi ko hitande wotere ado ɗum ɗon kon ɗum waɗi mi précisa 1234 kon ɗum waɗuno e nder nden tumbere ɗon 1234 kon ɗum waɗuno. Haray miɗo andi kon ɗum mi landani continue live meɗen on ɗo mi accira ni kañum kadi ray darde taw komin commentaire ji ɗi ɗe leyɗe ɗo e saayi yawno ha hakkunde Lagine e Mali Bamako fewndo CNRD ari ɗo si en arti ɗon on ara yeggiti hande kadi piji luttuɗɗin fof après indépendance kono yeeri ha ɓe ɗo ɓe sendi hande kadi hakkunde Mali e Sénégal ko waɗno kon entre Modibo Diarra en e kanko oya honno ko honno modi ɓe inatamo modi oya ko honno modi ko Dia ko honno ɓe inatamo ko Mamadou Dia ko honno tawiri portoɓe mbay seedaba e mum entre Senghor e Dia ko honno yehirno oya woni premier ministre o no woni président premier ministre on kañum woni chef de gouvernement ko honno yehirno ha tawi hande kadi assemblée nationale sifa o crise mo on ɗon e yiide ɗo hande ɗo entre makko kanko Ousmane Sonko comme si l'histoire se répète no mi wirtan noon ko waɗi hande kon hari waɗino hanki koko woni wadde hande ɗo no wawi ka waɗoya janggo. Donc siɗa faala noon humpitade moƴƴa anda goɗɗi go imanoɗaɗi adoɗi warde andu tun taarika on eno mi wirayno on noon gibineɓi
si ndiyam ɗam wuddi tun jokku jurol ngol hamma ka ɓundu ayi joni ko on to wuddi ayi joni anda hon to wuddi. Donc live meɗen on sen arti e makko e ngala yewde ɗo kono tawiri entre Sénégal e Mali ɓe sendi hande kadi jaade yewten fi lagine yewten fi Mali. Hiɗen andi fewndo coup d'état on waɗayno Mali o waɗuno lebbi seeɗa ɗon ɓe itti IBK wonoy ɗon kañum kadi seeɗa padre kañum kadi itta lagine. Woni hande kadi coup d'état waɗi Mali coup d'état waɗi lagine. Yimɓe yewtoɓe ɓen on tuma e wi on coup d'état ɗon ari ɓe logique on hino waɗuno wondema si coup d'état waɗi Mali tun waɗay lagine. Pourquoi? Ɓeyna la Guinée et le Mali sont deux poumons au sein du même corps. Wo lagine e Mali no way wa joppe ɗiɗi wonɗe e nder ɓandu woturu ndu. Ɓen andi joppe ɗen si neɗɗo on hino fofude ko ɗe joppe ɗo hendu ndun natata e nder mum. Sa nani goɗɗo duppay tinna ko joppe ɗen ma ɓerɗe nden ko ɗum ɗo haray mari ella. Donc wiwgol ngol si heɓi ɓeeɗa goɗɗum ɓeeɗa kadi heɓay. Hiɗon anditi hay e fewndo ka tawata CNRD on waɗi coup d'état maɓɓe on goɓɓe seppuno iwi lagine yehi ha Mali woɓɓe kañum kadi seppi iwi Mali ari ha lagine ni jigi ka wonɗe wadde o live ɗo no woodi seppuɗo iwi Mali ari ha lagine ɓe ƴetti otowal ɓe okkimo fewndo ka tawata ɗo yimɓe fof no soñji ka tawata ɗo enseignant ɓe no landiti geɓe muɗum ka tawata ɗo banque ji mbuuɗi ala ka tawata ɗo ɓe dongol tuma ɓen fewndo ɗo hino ƴettude kaaƴe soppa ka laawol fiino laawol maɓɓe ngol wawa heɓorade no ɓe hewtiriga ka maɓɓe mi hewroɗo ɓe dukuku ɓen mi hewroɗo ɓe dukki ɓen mi hewroɗo ɓe melaɓe mi hiwroɗo dongol tuma modi no didori ɓe fop ɓe hiwrama ɗo fewndo ka tawata ɗum ɗo no waɗi woɓɓe no ƴettede otoje okkitire mais sen artiti fahin ka fuɗɗode transition ji ɗin gouvernement malien on arno tay siége lagine tay si conseil de ministre lagine no wadde ministre ɓe malien ɓe tawete on tuma déjà si a udditino téléji meɗen ɗi lagine e Mali tu avais l'impression que ko leydi wotiri ndin hari journaliste ɓe malien ɓe ɓen yewtayno probléme ji guinéji ɗin ɓurloɓe journaliste ɓe guinéen ɓe yewtayno probléme ji malien ji ɗin hari ɗiɗo RTM on RTG on fayda sa udditiɗi hari ko piiji goti fayda yiyata eɗen anditi on tuma wiwɗen ko wona memmintinede ko on empire Mandeng do Sunjata Keita woɓɓe fokkintini artirgol on tuma ƴettuɗen feere wiwɗen le président Ambalo watta hira dey parce que ko waɗi kon Mali waɗi kon Burkina no fokkiti waɗoygol Mali Guinée Bissau ɗon waɗi déjà la Guinée kono ɓe fokkiti ɗon ha ɓe yaɓe darnoya ɗum ɗon Sénégal wiɗen donc kanko son excellence Macky Sall e kanko excellence Ambalo ɓe watta hila dey en même temps yewtude wiwde Niger kañum kadi wata Bazoum sikko daɗi dey ɗum ɗo ko terlen 2021 wonnoɗen wadde nde yewtere 2022 terlen ɗon paf tentative de coup d'état waɗi Guinée Bissau o essuyi ɓe repusi koɗe wiɗen awa yinon ko wona e wolede ko wiwɗen awa koko fokkiti ɗo yo président Macky Sall kañum kadi de watta yila moƴƴa sabu no wawa hewtoyde paf coup d'état waɗoy to ɓe itti Bazoum hande kadi tawi idée wiwgol ngol hino artirde on empire Mandeng tawi hande kadi noon ƴetti lawol hande kadi noon fokkiti moƴƴa non si ɗon anditi on tuma hari gere on fulɓe ɓen ɓe susatari wowlude ɓe memmino tun ɓe inna ko risteroɓe ɓe memminta tun ɓe inna ko risteroɓe coup d'état on ɓay waɗi Bamako ɓe fuɗɗi raɗade noon hande kadi français ɓen ɓe yaltini ɓe inni o yaltay ɗo ɓe yalti raɗaɓe ɓe Mali immi hammiri Burkina ɓe hewti Burkina ɗon kañum kadi ɓe wonata ɗon feƴƴay ɓe feƴƴo yeeso ɓe ari ɓe hewti Niger kañum kadi ɓe on feƴƴira yeeso goy o wata ɗum no wawi wonde hara ko inverse hara ko Burkina iri arduda c'est pas ça le plus important mouvement panafricain fuɗɗi hande kadi tawi français ɓen ka memminawo ko kamɓe wona waɗede leyru ka memminawo ko kamɓe wona raɗede Sénégal inna hande kadi yo ɓe yahu partout inna ɓe yahu ɓe ndaari ko honto non hande kadi ɓe wawata jooɗade ɓe tawi ko lagine ɓe wawata installade ka tawata ɓe wawa wonde ɗon kenenti si ɗon manditi se yiltiti ka tarika o taw yeggito en ara ligoy taw e sujet ko waɗi kon kono e daɗɗude fi on wawa yiwde moƴƴa ko ɗum waɗi hande sen ƴettali toɓɓe sinaɗe ɗo ɗiɗi ko nde ɗo noon ɓuri wonde important
ndeɗo ko wonde yewde fi États-Unis on kon ko misal to wonɗen ƴettoyde wota on hawju live on si Allah jaɓi o juutata kono jentite moƴƴa o taarika ɗo andon ko woni e wadde ɗo maali kon ko honto ɗum fokkiti ko honto ɗum daroyto ko honɗum ɗum mari batte e lagine ko honɗum ɗum mari batte e sous région o yon non andon si du'aji meɗen ɗin ɗi jaabake kaaɗi jaabade si Allah non no waɗande goɗɗum enen kadi ko honɗum hanuɗe waɗugol yon non andon ko honno tawiri kañum kadi situation on no complicade ka sous région ɗon no complicanade kañum kadi soriɓe ɓen kono ko honɗum enen hanuɗe waɗugol ko ɗum mi fala yon sendu to moƴƴa yewtere nden daronde kadi moƴƴa noddon ɗimmoɓe mon kadi ɓe ara ɓe jentito par ce que koko woni e wadde kon hande ɗo ɗon répercussion ji muɗum ɗin ko lagine ɓurata waɗude o yiyata non ɗo non famon ɗo woppude woltere par ce que no mettani on fi no yiron ko ɗum waɗi simɓe fuɗɗade ka fuɗɗi ɗo miɗo addanden kon no jurol ngol yehiri ha hewti hande ɗo yon ɗon non andon qu'est ce qui se joue kon ɗum woni géopolitique wonɗo e wadde on ɗo ñande go waɗni no e live minni ko woni e wadde kon hande ɗo ni Russie ko woni e wadde kon ɗuma honno Iran mi yeti on ɗiɗo fof ko hombo woni ko huula kon ɗum kadi wona e waɗirede ko ɗum no waɗi sim yewtiroyta fi Trump ɗo gere mo fokkintino on Iran ɗon hande ka fewndi ɗon ha tawata ɗum ɗo fop waɗa e ɗi dernier tanji fop no yuɓɓodiri no tawiri noon aduna on windere nden fop no yuɓɓodiri piiji ɗin fof ko ya wawa tun andude ko honno yuɓɓidirtaɗi fiya yo sina ɗum toujours a wona e acceteɗo sur le carreau donc no wirɗen noon coup d'état on ɓay waɗi ɗi pays ji ɗo ɗiɗi ɗi fuɗɗi jonnidirde juuɗe coup d'état ji ɗin fuɗɗi layude do coup d'état premier waɗo ɗo on Burkina deuxième coup d'état waɗi presque troisième waɗi Mali kañum kadi premier coup d'état deuxième coup d'état waɗi hande kadi ɓe ƴetti o wiyeteɗo ɗo Choguel Maïga ɓe gollitirmo mi waɗa noon heɗitoton ɗo yewtere nde Choguel Maïga waɗi par ce que nde yewtere nde Choguel Maïga waɗi ko wari baba kon no hiwro bappa ndeɗo kadi yewtere nde fewti lagine nde fewti senerde sabu ko wanno kon 1985 no fokkiti kañum kadi waɗugol kon ɗum no mi woni waɗirde o live mi yewtira ɗum ɗo ko fii kon ko waɗuno kon 85 wata waɗi to fii ɓen wonɓe jooɗade ɗo kella fanka sikka ko senerde woni e wadde kon hiɓe daɗi ɓe anda ɓe daɗa ko ɗum mi woni e waɗirde ɗo parti ɗo mi yewta fii ɓen sikkuɓe ɗo kañum kadi hande ɗo ɓe laawike ɓe anda ɓe laawaki ɓe loowigoy ɓay noon ɓe anda holla ɓe ɗo goɗɗo tawɗo ino inna ko ɓuraɗo hulede ma ɓuraɗo suusede ko honto hande o fewndi ɗo ko honto woni situation makko ɗo ɓe anda ɗum kamɓe kadi donc no mi wiri noon ko waɗi kom ka sous-région ɗon yawno ha hande kadi inna noon fulɓe ɓen kala kaɓe memmini ko wi'ugol ko ɓe ristoroɓe ɓe ɗanninire ɗum ɗon ɓe nangiri ɗum ɗon no tawa e maɓɓe wiyeteɗo Amadou Koufa wonanoɗo soñjede tawi ɓe alamo jaɓude jonnude yewte o susata haalude Bamako ɗon tigi wiyeteɓe dogonɓe ɓen ɓe yehi ha ɓe wi nokkure goo le pays dogon en fof ɓe yehi noon tuma vidéo ji ka woɓɓe woni e hirsude woɓɓe itta hay ɓernde nden juɗa ƴakka en yiɗin vidéo ji ɗo kadi waɗi dans un pays tawɗo ko pays innaɗo ko pays julɓe Mali ɗon kawtalɓe meɗen innanoɓe en matière de démocratie ɓe dékoli few anditen noon président jomo ɓe waɗi coup d'état on e hoore muɗum ɗo ko tawnoɗo kaka dernier mandat makko o wonno o wi kañum kadi o présentotako ɗum ko ATT malgré ça ɓe waɗi mo coup d'état ɗon par ce que tawi ko hulano konko ma waɗa ko hakkeji ɗum ɗon Mali Bamako hande ɗo woni e sortude ko ɗum ɗo woni e wadde mi weltorago ko woni e wadde ton ko wonɓe jentiraɓe hara ɓe hawjali ko andingol tun kala ko waɗoɗa piiji ɗin fof ɗi mari hakke awa CNRD kañum kan noon si ɓe sikki ko woni e wadde ɗo kon hakkeji hewtotako ɓe jentito moƴƴaw life ɗo par ce que ɓe yiyay ɗo ɓe anda donc no wirɗen noon kuude jaaji ɗin ɗi waɗi hande kadi ha tawi joni règle on ko coup d'état ji ɗin exception on ko ɗin peji tawɗi hande kadi ɗi ala e coup d'état ɓe waɗi ko ɓe waɗi kon fof tension on Sénégal fiyo sori ɓe immanomo kanko Macky Sall kono sori ɓen noon ɓe jaɓali fes yaltugol ko gendarme ɓe e policier ɓe yalti waɗi répression on ɗum ɗon iɗo reni hay e konto hande fewndi ɗo fi affaire ka makko on ko ɗum waɗi hande ɗo somi wallini ka makko mi ala yewtude mi andina on noon tuma yiwɗon pallardi ndi woosi ndi ari ka teela hare ndi andi konto bukkol ngol wonata arten noon joni ka Mali on no mi wiri noon IBK coup d'état waɗi e hoore makko IBK e padre no weldi balɗe seeɗa ɗum kanko kadi coup d'état waɗi e hoore makko ɓe soriɓe ɗo ɓe jonnidiri juuɗe ɓe holli e wonde may ɓe fokkintin ɗo ka tawata ɓe ƴetti artiste ɓe malien ɓe wano Salif Keita ari lagine yi kono Salif Keita jaɓɓorano ɗon o andintini ko waɗuno kon tan Sékou Touré ka tawno
hari hala yewtete ka bambara yewtete ka kanton e mani ka wona do yewtete don on avait l'impression ko peji goti tay sa yi drapeau majji on ko rouge on vert ko woni da fuddori ka nyamo lannitori ka nano da fuddori ka nano lannitori ka nyamo mali yembe be mari hay port e der port meden on ko nakiri ka tawata don ko port mali wiyete ha weta ngo hande no don ino noddede dum magazine ji wondi din entre autoroute on e route Niger on binde ka kasda magazine ji don ko magazine mali di wiyete an joni luttu kas wonte do don on ko mali kurabe wiyata mo an joni dum ino noddede do en alale ka wona wiyede Senegal de mari non mosquée sénégalaise ko en alaka wiyete Senegal de mari quartier ji wono pita ka wiyete Burkina ko en ala quartier ko na kri wiyete do Burkina ido fole hari no wondira mojjano kono mi fala yewtude fi wata majju filo o yugollon français be mbayi yaabe tawi be radama be andi imede wallitade non jaka be tawata do ko mandinkoje hibe wadude ka hakkile ame wonde mako fulbe be woni contrat men kono jaka nabe fulbe woni contrat men me watta yila kontuma Emmanuel Macron bayi wadi tournée makko en Afrique si don andi ti président Ambalo ba invité mo ari Guinée Bissau o yewtuno ontuma yewtere nde tawata ino tawano e komin landino min exige ontuma ka réseaux sociaux ji kamin exige no yewtidugol wobbe go ton lobbyji go yo wadu on précision don o andina na fulbe ben fo woni terroriste be no wodi be tawata fulbe no e mabbe kono na fulbe tu tuareg be no e mabbe kono na tuareg be tu kono mandinko be tigi bambarabe no e mabbe tawbe na ben don tu ontuma bayo wadi nde yewtere buye mede weltono nde yewtere sikkuden sincérité no e mudum sikkuden CNRD e mabbe wata jonnide de juude pafno woni yehirde no yiwden ha anduden fewndo innano déclaration ina wade de fi sanction gongol Burkina sanction na Niger lagine jabali ali nyagol ali nyaki few pa innama yawgol yidu ay risi be ben don kadi be jabali ali nyagol idon anditi kondo woni o wiya sanda on tuma kondo wowluno ko woro sonko idon andi ko wowluno ko ngonto dun do ko rappel de l'histoire tum woni e wadude yehir non doy distance yi wadi hakkunde mabbe inna base aérienne français base militaire française ari installé ke la Guinée dun don kanyum kadi ko enquêteur be meden go communicant be blogger be wadno enquête ha wawi andude wonde ma contrairement e ka CNRD woni e faminande gente ji luttudi wonde ma be yollidi jungo e fandu CNRD kanyum sortiti ke koy fiyo transition mabbe on hebu soutien fiyo be waawo wonude indéfiniment be jodo yore jamao be yehi be négocie kono be wadde ko Sékou Touré wanno kon kanyum kadi négocie e communiste be ben c'est-à-dire Russie et Chinois et Cubain ya kanyum kadi menace porto be ben wiya be si on faala kay mi jettu jawle de mi jonno ya be do on wadana la ngunde kare on wadana la ngunde kare opposé am on wombe ben France on yaltina be France o rado to be ton American be ben kanyum kadi fi on waaw hebude leyde amen den on wada hunde kare o woni wadugol don on stratégie mo CNRD gollitirdo exactement la même chose finalement CDA on tay wadata sanction hore mabbe CDA on taw imposantabe hande kadi délai de transition violation jidi be wadi din fu tay CDA ko e fanko e mudum ko hombo woni jodido e hore mudum ko hombo woni e wadude wuttude mbayla kan tay ko France ba en fami on to ma change de position yaltuden do fuddiden non hande kadi ukude yite mabbe dum do ko rappel historique fewndo ka tawata do live meden on o hebi 29 minutes mo fokkitani do 30 minutes si ve moƴƴa de yewterne no moni wadirde ne don fiyo yu kala ko tawata mi ali mi jodi ka do mi yewti on areno wodi kam mi tippi areno wodi kadi ko moni on yewtude kono ko hala mbatu ko mi ebbu ko moni on yewtude ko ba en andi dum don anduden hande kadi hibe somodi en fop kadi yiwo den goy par après wonde maybe somudi e yidin vidéo ji don di tawata e din image ji don di tawata ben gendarme be français be arbe formi kanyum bala samora en formi ben fop e yido kanyum kadi soutien mo hebi on kanko e oligi mo gabon e yidon don fop na don do woni important e yewtere den dum do fop mi dadda e to woni yewtere ne kono contre piji din di woni intéressant kaka yawi don ha hande ka taybe wata suudude wondema bedo wombe ben Mali wombe ben Burkina kay habe wadi OAS mabbe do be yalti hande kadi e ko innete kon CEDEAO be yaltali nder Union Africaine kono be yalti nder CEDEAO be holli hande kadi gibido nabi yeso kambe français be gayni dama few risi ben ari installike wallitike be yeyre ki peri kidal mo tawata kambe duubi sappo e ko fawi
hiɓe wiide ɓe wallitade maliyenɓe ɓen fino ɓe gerdira e ɓe ristoroɓe ɓe ronku ɓeɗo risiɓe ari ɓay hewti kañum raɗi hettiti kidal en fop yiwɗen nden image ji ɗon hande kadi tawi divorce o woni complet kono ma ɓe ɗaɓɓanoɓe yagginira maali si ɗon anditi mimino mi yehi ɗo mi waɗo e tourné mi Afrique mi yetike on kam mi yawno Afrique ton ko on ɗum mi yawno ɗon e ley tillisowum min nani ɓen ɓe tisade ɗon hino yewtida e maɓɓe kamɓe porto français ɓe kam mi andu noon tuma mi ari mi yeti o mine bon préparé goɗɗo waɗa e Burkina paf ko wolno ɗon kon kañum kadi waɗo e Burkina e ɗon andi kono ibe en immi darti ɗum ɗon wawale juutude moƴƴa hande ɗo ɗe yewtude fi ko waɗi kon Bamako c'est comme si aray ko hande ɗo Bamako fuɗɗa attaquede non le 17 septembre 2024 no kasara o yeggiti mi andintino en plein jour ou plutôt en plein matin subaka yite ukama Bamako ɓe sunni avion makko on kanko Goïta avion de commandement makko ɓe sunni mo ko ɗum waɗi si hande ɗo ko hélicoptère on e jindude ɓe attaque aéroport wonɗo e nder plein capital Bamako ɓe attaque on ɗon ɓe yahani école de gendarmerie wonɗo Falaji on ɓe sunni mo terle yimɓe 90 wara mi sikka o yeggiti ɗum goy so yeggiti aw mi andintini on ɗum waɗino ɗo hande koko yiwɗon waɗi ɗo ko élément ji buy woni gayni alignade hande kadi heddike hande kadi tu waɗugol paf yaha kono kon ɗum woni ɗin élément ji mi diwɗami mi ari ɗon hollugol on goɗɗum si mi yiltita ɗon kañum kadi historique mo mone wadde o ko honno o pullo ɗo waɗiranno ay momandone ko risterojo ɓay yehi ha ɓe tawi ɓen wonɓe ɓe raɗade ɓe ɓen hino ɓuri bonude ɓen fulɓe ɓe woni ɓe hollude ɓeyna ton accu ɓe ara ka laamu ɗo ɓe gollitiri ɓeɗo non hande kadi ɓe wallitade ɓe ka sous région ɗon fino ɓe heɓitira doole donc ko wonno e wowlede ɗo e sayi Burkina fulɓe no soñjede no andi kam yaltunoɗo minni ɓe nelila yomi yee toon haaju maɓɓe ala ko on ɗon ɓe wallude ɗo ka réseau sociaux ji wigol fulɓe no warede Burkina ɗum na ala mon taw hukko e nder muɗum imme dartoroɗon no fulɓe Burkina ɓen e fulɓe Mali ɓe wona dartorede no woni dartorade no so waɗino ɗum non c'est déjà ray beaucoup seleɓe ton ukka kon haala ɗon par ce que on andaɓen panafricain ɓe wonɓe ukkude on e guinguerewi ɗon ko sunture maɓɓe ɓe woni e mo reteno noon kum parti on par ce que si mi yiltito e keɗe toɓɓe ɗe minni mi ala memde ɗo o yiyoya noon andon ko honno ɓernde moɗon nde nadirta on ella alors que si on gollitiri hakkil on natata e on ella bref ɓe gollitiri ɓen ayɓe ɓeeɗa raɗiɓe ɓe tawi ɓen ɗon hino ɓuri jaasude bonude e maɓɓe ton kontoma fuɗɗiɗo yiide hande kadi France 24 et TV5 watti iwde hande kadi le peuple peul hande kadi tawi joni ko ɓe woni wiide ko les peuple peul ko ɗum tawi joni ɓe woni wiide ɓe acci wiide hande kadi risteroɓe hande kadi rhétorique on change hande kadi récit on change hande kadi tawi ko ɓe woni wodde ɓe ara ɓe holla ɓe inna village peul attaquama haɗi ɓe ala wolde ɗum haɗi ko ɓe innayno ko village des insurgés sifa ko ɓe woni couvre kon ɗum Cameroun ɗo no ɓe woni warirde fulɓe ɓen Cameroun ton hari TV5 France 24 yaltinta ɗum wowlirta ɗum noon par ce que haɗi ɓe sutenude ɓe on tuma ayno yehi ha ɓe andi ɓe woni sutenude ɗo yiltitike contre maɓɓe hande kadi contre ma discours on change ɓe watti noon hande kadi wowla dénonça ɓe watti ɓe jonnude noon hande kadi yewtere nden entre temps tawi ko waɗi ko Russie waɗi kon Syrie waɗi ɓe watti hande kadi noon joni fréquentugol ɓe noddayno hanki ristoreɓe kono mi woni wowlide kum parti un ɗo ko yon andu c'est une question d'intérêt o wona ɗo wiyede hande no moƴƴi janggo mo wawi wonde bonɗo o wona ɗo wiyede hande ɗo no boni janggo ɓe wawi wiide ko moƴƴo ça dépend intérêt ji ɗi no ɗi woni alignorade no ko ɗum waɗi si mi inni nde e ñande makiti keso mo ɓe udditi ɗo on boykota e on makiti ɗon kala ka intérêt ji maɓɓe ɗin ɗi menacé ɓe anda ɗi intérêt ji maɓɓe ɗo ɗi sutanama si ɗum ɗon memama tun ɓe andi jiifa on fokkitanama kisan o yeyi position mo ɓe ƴetta taw ɓe accude yanugol e fulɓe ɓe wo e tuareg ɓe ɓen considéra ɓeɗo ɓay tun ɓe waɗi disaje ɓe habbirude nde ɓe waɗa ko ɓe waɗata kon ɓe acci wiwgol ɓe hande kadi ristore kaɓe darunoɓe tawi ɓeɗo hino jaasi bonugol e maɓɓe yiidi ɓeeɗa joni noon ɓe walliɓe ɓe jonniɓe renseignement ji mi yettike on sengo Sénégal siten jeɗen no ɗe yaltiri ka port Sénégal ɗe nangi lawol ngol ko woɓɓe maɓɓe woni câble de wi a convoi siten je 10 ma 15 ma 30 fokkiti ɗen ɗon ko tel fokkiti gawo ko tel fokkiti mofti ko tel fokkiti hunde kaari ko non ɓe jonnirta ɓe renseignement ji ɗin fof ɓe ya ƴetta motoji maɓɓe ɗin hebilo ara ukka yita yiɗi ɗo yeru ukkoji ɗin ɗo
mi artano e ko waɗi nanen si mi wowlani on ko waɗuno kon ɗum en 2024 c'est à dire presque 2 ans ɓawo ɗo ka tawata ɓe fokkitanno Bamako ɓe sikki ɓe waɗa sifa stratégie mo kañum prompt fokkitani ɗo gon yahangol capital on tappa tunde wotere nokkeri ɗiɗi tati saare nen fof hande kadi huɓɓa inne men jogitike capital on hande kadi ara effort on ɗuɗali ɓe hendo ɓe renversa pouvoir on ɓe heɓa ko ɓe faala ko mais c'était très mal calculé parce que ɓay ɓe arani on aéroport ɗon ɓe arani on école de gendarmerie ɗon finalement ko population malien on parce que ko gere leƴƴi wona toon ɓe yeeta tum ɓe inni fulɓe ɓe memminaniki on kamɓe kadi ɓe immi ɓe naati quartier ji ɗin kala ka ɓe andi pullo wonɗo influent no woni ɓe yana e maɓɓe hande kadi force ɓeeɗa on woni affaibli ɓe yalti saare nden luttuɗo ɓe nder ton iri pinkaji muɗum ɗe jooɗi deƴƴiti nder ton hande kadi siɗon anditi frais Akumba ñande goare no wadde émission Mirador o inni fewndo ka woni e wadde on émission ɗon c'était en 2022 début 23 o inni hawnaki o taw fewndo ɗo hande ɗo jihadisɓe ɓe ngiɓe e nder porte de Bamako o wolno ɗum on tuma ka wonno wadde on émission haɗi ɓe naatino déjà Bamako kono ella maɓɓe on ɓe sikkuno si ɓe arino ɓe waɗi ko ɓe watta ɗon kon ɓe kidal ɓen ɗamin kadi memminorike ɗa innama presque 70% territoire on e sous contrôle jihadistes ɓe ari ɓe hendike capital on hande kadi ara landi malheureusement pour eux ɓe waɗu ɗum ɗon tun seeɗaɓe maɓɓe nanga hande kadi ɓe repli woɓɓe ɓen ɗannini hande kadi mouvement on ɗon andite sahi ɗo wiyeteɗo Boubou Cissé on ardiɗo wonɓe yeeyude nayi ɗin ɓe warunomo ɗo mi yetno on tuma ko ɓe wi kon konko waɗa ɗon ɓe vanzoyto ɗum en plein jour komi woni rappelerde on ɗum ɗo ko fiyon andu hiɗen humpodiri e maɓɓe hiɗen andi ko woni e fewndi kon ton e ko woni e yaade kon onon siɗon jooɗiɗo e waɗugol TikTok encore une fois mi insista e muɗum yeeyugol soodugol darnugol e liɓugol menen himɓe ɗen humpodirde woɓɓe goo tawɓe kamɓe hiɓe andi ko honto probléme o woni ɓe ƴettude ka disposition ji fino yawre nden iwira fi andintingol on komi wowli kon ɗon Boubou Cissé ɓay o warama en plein jour ɓe aranimo ka suudu makko ɓe kidnapi mo no senirde woni e waɗirde ɗo ni ko fure makko hettoya mi yeetino minni mi yewtidi e woɓɓe ɓe inni ɓe yottoyto ɗum ɗo en plein capital en plein jour ɓe yottoyto ko waɗimo ɗo ko minni mi ala noon feƴƴude ɗon komi yewtir ɗum ko andintingol on komi wowluno si woɓɓe mo yeggitino par ce que mi wowlay wonde live ji ɗo piiji hara min sistali e majji ma ɓay neeɓi si ɗi waɗi hara yeggitama min noon mi yeggitali ɗi ɓaymi ɗo andi komi wowluno ko konko waɗuno kon on tuma ɓe fokkintini ɗo ronkire sisude ɓe heɓi représailles ɓe sonja woɓɓe maɓɓe wara ɓe heɓi waajiɗo ɓe inni attande nano warra ton si lekki kiiti a wataki arande kim bantangi kiituki ɗon arda e kimpaw ni to wi a wawai wadde ɗum non ko ɗaɗi ɗin yahanta sa yahani ɗi ɗaɗi a ɗeɗɗiɗi a barmini ɗi ɗaɗi a taƴitiɗi lekki kinki yoriray doy aroya ko hendu nun ton no wawi waɗude liɓayki ɓe heɓi waajiɗo ɓe ɗu yeetiɓe joni noon si tawi ɓe arani hoore nde wawali reysisude ɓe yiyatama ɓe yahan ɗaɗi ɗin konno warrete ɓe andi hande kadi yoɓe étouffe ville de Bamako on ɓe sakki noon hande kadi kala ko iwrirta nokkugo ɓay tun Bamako ko capital ngal ndi leydi ɗo noon capital mayri on ndi tawata leydi mum capital mum on ko Bamako ɓe ala dambugal ka sengo maayo ko woni wo ko iwrir nokkugo ara naata ka maɓɓe ɓeyni c'est très simple min sakkoto kala ko iwrirta Ghana min sakkoto kala ko iwrirta Sénégal min sakkoto kala ko iwrirta Burkina min sakkoto Burkina noon anden hina marɓe kamɓe kadi accès à la mer kamɓe kadi ko si iwriri terlem burɗum on no Benin on ma iwriri Togo on ari ka maɓɓe kamɓe kadi ɓe rewnira ɗon hewtoya Bamako hande kadi noon tawi joni heddoriɓe Ghana heddoriɓe Côte d'Ivoire heddoriɓe Sénégal heddoriɓe Lagine ɓe inni ɗiɗo fof ɓe memayɗi kono Lagine ɓe memirta kala ko natirta Lagine kon ɓay tum ɓe décidi kaɓe maridi ɗon contrat kamɓe e CNRD kala ko wiyete cabbi maɓɓe ɗin yiite e condi e janɗe ko natirta kon fof yo natir Lagine ɓeyni ɓe memata Lagine ɗum kadi mi wolino ɗum e live ɗo kala ko woni e natirde ɗon kon ɓay kamɓe si naato yiɗi convaji ɗi yo ton ɗo otoje no ronda ɗo e hoore otoje goo kañum kadi charde combaje blendeje no ƴawne ɗo yahire ton kamɓe tuma ɓe yiɗi convaji no waɗa o kamɓe ɓe andi ko geɓal maɓɓe woni arde ko si ari naati ɓe yahi ɓe récupéra kono ɓe deesidi siten anani otowal dogi nder maali Bamako ko site ko carburant yeeya on noon carburant ɓay tun ko siten addatam ɓe deesidi ɗe siten je naatoje ɗo e marchandise maɓɓe on ɓe sonjay entré iwrirɗo Sénégal on hande kadi ha tawata Sénégal tigi armateur ɓe wawata ƴettude garantie yo conteneur ji maɓɓe ɓe naato
Il a fallu yo Sonko e Diomaye Faye négociude e ɗi compagnie maritime ji ɗo si ɓe wawi fuɗɗitade marchandise maɓɓe on natir Sénégal ya hewtoyaɓe Bamako. ɗum waɗi ɗo on fof o yiɗi information ji ɗo fewdoɗi feƴƴayno kono mi faala wiwde wonɓe ɓen Bamako hiɓe ton wata etono ni so nani kanko hoore nden tigi Bamako. Je le souhaite pas kanko Goita so yiɓe deƴƴi ka ɓe woni ɗo mo kala ka woni ɗon hino change position no deƴƴi ka woni ɗon ko parce que ɓe andi hande kadi l'attaque se fera à l'intérieur de la capitale même et ko attaque ciblé kañum kadi woni wadde mo kala ka suudu muɗum ma kala ka convoi muɗum wona yahanede ɗum ɗon ɓe andi ɗum ɗon ko ɗum waɗi si ɓe deƴƴiti ɗo mo kala eno heƴi taw e forowol muɗum. mi andina on noon ko menen ati annonce de ado ɓe wowlude ɗo fi o ɗum honno ministre de la défense on information mo men ati no hendade on par ce que tawi ko yawɓe ɓen trompi information remonta ɗon ko ɓe wi ko wiyete ɗon Oumar Diala o yi poste mo me waɗi ɗo mo tawata mi waɗa nayi on si ɗon faala ɗo yiyon mo tawata woɓɓe famano moƴƴa ɗon ka windi Oumar CEE chef d'état major Oumar kono sa yi an a sikkay ko waɗira kon tawi ɗuma woni poste o woni ya fait ɗo bon ok poste on wala ɗo c'est pas grave de toutes les façons o yi CE ko chef d'état major drapeau malien on ɗon Oumar yiwɗon buutori ndin ka maninka ɓen jara si nama jara ko buutori ndin ko soit buutori o ngayuri ndin ko kanko me yetano hawrama e mum o maayi chef d'état major o ko ɗum woni si ɓe waɗi point d'interrogation finalement noon tawi yawɓe ɓen ko ɓe hawro e muɗum kono kanko tigi mo tawa e hawra ɓen go e muɗum kono yawɓe ɓen ka ɓe sikki ɗon ɓe ari ɓe hawri e mum ko ɓe inni ko kamɓe ko chef d'état major on tawi noon ko ministre de la défense on andi ton noon ko kanko e ɓeygure makko ne woni ko hawra e muɗum ça veut dire que des victimes collatérales tawɓe ɓen hara no rien à voir e koko woni e wadde ɗo ɗum ɗo noon waɗi hande ɗo ɓeygure maɓɓe nin tigi ka woni ɗon ils sont en train de les déplacer ils sont en train de les sécuriser ɗum ɗo tun taw c'est notre front stratégie mo ɓe waɗi on ɓe étufiɓe fi artugol ngol ko onno yehiri fewno ka tawata live on o heɓi ɗo 42 minutes ko onno ɓe yehiri ɓe puusi ɗo ha tawi hande ɗo capital ngal woni sous siège fof no jiɓi ko onno kati yaniri ma ɗum ko onno tawiri kati ɓe motoji ari hewta kati andinan noon kan kati on no tawa e ɗin kanji ɓurɗi e janɗuɗe ɗin ko onno tawiri hande ɗo ino yewtede fi départ Wagner c'est-à-dire Africa Corp remplace ɓe hande Wagner on ko onno tawiri ɓe hande ɗo ino wiyede ɓe yaltude ka zone mo tawno ɓe ari no ɓe hettirino ɗon e doole jane kono tawiri balɗe ino feƴƴi ɗo ko Mali e Mauritanie wonno e gaɓodirde kono tawiri Serge Daniel kañum tigi informi wondema pays wonɗo takko ɗon négocie fi départ maɓɓe on Imam Dicko no duwano artude Imam Dicko no Algérie hawrede ɓe mardi no nden Algérie ɗon sikka ɗiɗo piiji fof ɗi waɗirni tun komi faala wiwde si watam juutin discours an on gibi 2024 jusqu'à 2026 ɗo ɓeyno gollude Sonko waɗali publicité waɗali ɓe heɓali perte ji ɗuɗuɗi koye honɗum ɓe golli koye piiji tati gogo taw ɓe golli e wonɓe yaade waɗana ɓe golle ɗen ɓe geri ɓe ari infiltri kala ka tawata appareil d'état on soriɓe hande ni ɓe mari ka sogel mayga waɗano sera yimɓe ɓe waɗno ɓen kanko kadi ka appareil fewndo wonno en tant que premier ministre ɓe yimɓe tawɓe ɓe woni frustré ka tawata ɗon premier ministre maɓɓe on ittama o naɓama kañum kadi kaso opposant ɓe maɓɓe naɓama en exil parti politique ji maɓɓe waɗama dissous ɓeɗo ɓe ari ɓe jooɗi ɓe récupéri assemblée na exactement ko wonɗon yiide no wadde lagine on ɗo Goïta en waɗi ɗiɗo fof ɓe organise référendum mo tawata ɓe waɗirimo à leur façon kamɓe au moins ɓe changea les chiffres ji ɗin ɓe reconnaissent résultat ji yaltude ɗin tigi tawi ko moins de 50% de participation yimɓe ɓe buuti fes élection ji ɗin kono ɓe justifie ɓe inni parce que 70% territoire on n'est pas en paix donc élection ji ɗin référendum o waɗali toon tigi tigi kono kamɓe ɓe waɗi clair ɓe andini ɓe ala wadde hande kadi élection jooɗiɓe kalamu ko ɓe woni e jooɗade kamɓe ɓe suuɗali few CNRD ɗo noon ɓayno ɗaɓɓude légitimité et légalité CNRD kañum no wadde gabo e nder mboodo fiyo mi artu e sujet o wi on noon tigi tigi komi faala on hollude kon o gabo e nder mboodo ko ɓe waɗi ɗo kon ɓeeɗa kañum waɗali ɗum kono conséquence ji ɗin e résultat ji ɗin fof ko gooti
c'est tout le peuple malien hande kadi woni ronki die mabbe carburant ko ya immo jemma yaha wala sonsoli ƴakkama si heɓa o carburant hendoɗa o carburant kañum kadi anda kañum kadi ko honto hindetuma hindi toytoɗa prochaine livraison maɗa on chauffeur ɓe ligne de transport bus jeɗen rewɓe ɓen koye joɗoro sengo worɓe ɓen joɗoro sengo rewɓe ɓen koye waɗu tiggare si ɓe ari ɓe hewti kañum kadi contrôle ji ɗin ka poste de contrôle ji fop ko ɓeɗo woni yoɓude kala ko innete ko ɓeɗo woni ko contrôle hande kadi autorité malien on perdi hande kay jama o yi andi ɓeɗo ɓe rencontre la few situation ko nde ɓe gaynuno wadde ɗum ɗo fop si ɓe mino hande kay ɓe waɗo e paf par ce que fof no jiɓi ko onno ɗum ɗo waɗi de je vous l'explique ko duwanoɗo wadde hay weekend feƴƴunoɗo ɗo ko onno waɗi ɗum ɗon ko poɗodiral yewtere wonnoɗo wadde entre malien ɓe ɓen e mauritanien ɓe ɓen entre tan déplacement ji hooreɓe go tawi changi lieji muɗum yeehi nokkugo ko ɗum ɗon waɗi si ɓe retardini sina ɗum ko weekend feƴƴunoɗo waɗa en ndaare poste ji wonnoɗi feƴƴude ɗi ndaron annonce majji on drapeau mo yeyno ɗon ina waɗe toon par ce que mi yetti kam tuma yiɗon drapeau mi waɗi ɗo o so mi waɗi drapeau libérien ande goɗɗum no wadde libéria ma no fokkiti waɗugol libéria so mi waɗi ɗo drapeau lewne ande goɗɗum no wadde libéria serlo maɗum no fokkiti waɗugol toon yiltite ndaron poste ji ɗi mi wonno wadde ɗin ɗo fi annonce gol live on leer makko on ndaron ton drapeau wonɗo e waɗede toon fi on yi moƴƴa faamo kono mi wata arde mi wola ɗo ɗi fof hande kadi koko moni e yewde ɗo ko soɓɓude mi woni on e addande ko moni e yewde kon o semaine wonɗo e wadde ɗo va être une semaine très décisive dans la sous-région y compris la Guinée ça va être une semaine très très décisive mi andina on noon ko wari bappa kon no hiwro ko wari baba kon no hiwro bappa qu'est-ce que je veux dire si ɓe yehi ɗo ha ɓe récupéri ɓe waɗi ko ɓe waɗata kon mi andina en noon ɗo pose ko mi yeggitayno ɗo joni o yiiɗo CNRD ka yaltinani en ɗo communiqué ka ɓe wi ñande gom ɓe waddi ar live ɗo ya 2 semaines goɗɗo ari toon waɗi commentaire o wi urgent o wi Bamako o inni arrestation de terroriste a Kankan ɓe wi ɗum on ti wi ɗum ka poste ka ɗum ka commentaire makko ɓay o wi ɗum mi jangi seeɗa mi freni mi yiltitaki e muɗum on communiqué mo parquet on waɗi par rapport e arrestation ɓen ɗon so wattani yila ko waɗuno ɗum en 2024 ka ko 2022 ɗum waɗi sikki donc ko 2024 ha goɗɗo hay e posi question woni fi hon ɗum koko waɗuno 2022 yette sojo no tawa e nanganoɓen savanejo no tawa e nanganoɓen e mi yeggiti kañum kadi yettore hondo ko jettoje tati ɓe inni koye ɓe yimɓe jowomi sikki ka ko yimɓe jeego no tawa e maɓɓe malien ɓe guinéenɓe ɓen ko yetteteɗo so on e yetteteɗo si savane on mi sikki ko ɓen ɗo wonno guinéenɓe ɓen yaltugol on communiqué ɗon ko yaltidirimo ko andugol maɓɓe ko fokkiti kon par ce que ni base aérière base militaire française ino installe la Guinée ɓe jaɓa reconnaisse de fimo en haja kadi wata ɓe reconnaisse ɓe fanko ɗon on base militaire ko waɗira ko fi andugol maɓɓe ɓe wallitike ɓe woni wallitade hande ɗo Mali kono si ɓe gayni ɗon ko lagini ɓe sutanto mi yetinoke on ɗum e saayi mi wowlirino ɗum e misal donc haɓɓen koye fiyo haala kan ɗo wota ka juuto haɓɓen koye si minni noon haɓɓen koye enen na bonande wonande en même si mi yi publication ji ka wona wiyeede wondema entre la peste et le choléra on n'a pas à choisir ɗin ɗon ɗi non ɗi moƴƴa régime tawɗo ko dictatorial e ɓen tawɓe ɓe arde ɓe instaura ko innete kon hande kadi ko sharia kamɓe ɓe wi si ɓe landama ɓe faala kay goɗɗo question on naɗo woni kala kadi mo yiwɗon naɓi débat on terlen ɗo wiwgol ko suɓingol no wawi tuma goɗɗo joƴƴima inni no suɓindema hakkude nene ma e babe ma goɗɗo inna hakkude ɓeygu ma e nene ma ko hombo suɓotoɗa ɓen ɗon tatono no mari position ji mum feere yumma ma ko yumma ma heɓata nene ɗiɗo baba ma ko baba ma heɓata baba ɗiɗo ɓeygu ma ko ɓeygu ma ɗawa heɓude ɗiɗo kono ɓe eɓɓodira fese mawɓe maɗa ɓen kala kadi yawɗo e nder lowre ɗo nangi wiwgol no eɓɓindirde ɓeɗo jonnali mo kala place muɗum on a luttay tun e tampugol a luttay tun kañum kadi e jiɓugol muradu maɗa ɗo donc encore une fois ristero no feere gente militaire no feere daɗugol maɗa ngol no feere ɗiɗo naya hiɓɓindirde nayo wi'e kadi a suɓinte woni hakkunde ɓeɗo ko a yahi tun e on débat ɗon a hésita e joni luttita noon hande kadi e probléme o na ɗo wona ko wona ɗo ko woɓɓe no fokkintini ko tawata kon ɓe ardi no wasi ko guere leƴƴi ko ɗum nani sim landi on kon ɗum waɗno en 1234 il ne s'est rien passé en 1234 par contre quelque chose s'est passé en 1235 1235 on bataille do Kirina ɓen non wowluɓe fi on bataille do Kirina koye fenande ɓe woni
ko ɓen kañum kadi yalti hande ɗo eno wowlude inna wonde mana Christophe Colomb yawno de découvrir Amérique ko wiyeteɗo Bakary 2 yawno découvrir Amérique par ce que ɓe foori moƴƴa kamɓe kam moƴƴingol penale ɗen kamɓe ɓe andi kono ɓe moƴƴinta penade ko nan ɗon hino wiye ɗo hande ɗo ko charte de Kourkan Fuga ɗum ko waɗa ɗum ganin ɗo kono ɓe faminana en ɗum waɗino gibineɓi ɓen on systéme on ɓe wadde ɗum ko ɓen wonɗon e yiide ɗo sifa hajja sarandara ba en moƴƴintinoɓe tarika on sansa mo fe waɗa mo à leur façon ko ɗum waɗi si ɓe sodi chiffre mo tawata no weli ani ɓe fi moƴƴarete no gongol ɓe windi e defte ɗen fof ɓe landite les historien ɓe occidentaux ɓen fi on bataille de Kirina 1235 ko ɓe wiyata ko ɗum ɓe wiya kamɓe kadi il ne s'est rien passé en 1235 ko woni ɓe ndaaru chiffre mo tawata no weli fi retenugol ndaare tun ko 1 2 3 5 ɓe tawno si ɓe wino 1 2 3 4 mo kala yiyay no anda fenande nden ko onnode tawiri ko moƴƴinande kamɓe nde ɓe waɗa ɓe labinay moƴƴa ko ɓe waɗata kon ɓe waɗay tawa tellement ɓay tun ko jooɗa ɗum fekkinda ɓe jooɗoɗo ɓe waɗa yiiɗo ko ɓe inni Sunjata Keita nene makko ɓay landike haa ko ɗum on bantan on ɓiɗɗo makko on ɓay yehi ko bantan hikin o yawno o irti o addi o jonni nene makko ɗum ɗo fof kamɓe ɓe wawi labinde penale maɓɓe ɗen si ɓe waɗiɗe ɓe labinayɗe moƴƴa non ɓeɗo non ko ɓe nangodirɗen hande ɗo muɗum na maninkaɓe na sosoɓe na fulɓe ɓeɗo ko systéme tawɓe ko wuufuɓe fenande ko ɗum ɓe wawi kamɓe si ɓe ari ɓe feranike ma fenande ɓe waɗinde sa ardinali hakkilɓe faminante wa maɓɓe dolnude ala wa maɓɓe ñeñude ala koye hoore ɗum kamɓe ɓe jooɗoto laamu ngu ɓe waɗata o koye hoore ɗum ɗo ɓe wonata e mum si ɓe fuɗɗike noon nden fenande maɓɓe ɓe ƴetta e gonga on ɓe watta fenande ɓe ƴetta fenande maɓɓe nden ɓe remplacera on gonga ɗo ɓay ko ma gonga tabita hande ɗo non ko ɗum woni yiltitade contre maɓɓe ɗo ande noon seynerde no mari probléme ɓuri ɓe kamɓe CSP wonɗo Mali pourquoi seynerde ɓay ari jama fof sutennoɓe pullo soso forestier e seeɗa e maninkaɓe après ɓay ɓe andi ni ko ɓe waɗi ɗo ko fiino ɓe marira laamu ngun fi ko waɗno kon 85 kudeta jaron hara reprenali hande kadi ɓen maninkaɓe tawnoɓe no hésiti hande kadi immi wallitimo kontuma yiwnoɗo motoji no immi kankan si mi artino noon e koko mi wolani on ɗa nane fi ɗum ɓatakurduɓe ko tawata koko waɗno en 2024 ɓe woni yewtuden ɗo en 2026 kako wanno 2025 ko ɗum ɗon ɓe woni e sakindade ɓe andina awa si tawi ɓe yayno mari branche ji wonɗi lagine ɗin branche ji dormant ji ɗaniɗi lagine ɗon ko andingolɓe son sikki on iwa e Mali aron ɗo kañum kadi min minon goɗɗum min andi min heblanike on déjà ko on message ɓe woni e yaltinde e yaltintingol on communiqué ɗon par ce que kamɓe tigi ɓe andi ko fokkiti ko Mali daroyta ko Mali ɗon tun par ce que ɓe andi ko projet goto on Mali ko wonno wadde ko koye ɗum ɓe jooɗi e mum ɓay noon ɓe Mali ɓen sikoye ɓe andu ɓe daɗi hande kadi goɗɗo go immitoyta ko ɗon immina goɗɗum ko tawata wi'a yahanen fulɓe ɓen ma yahanen tuareg ɓe yahanen ɓen ɓe wiwɗen ko janamɓe sa yi hande ɗo eno inne pullo ko koɗo lagine pullo ko koɗo sarlon pullo ko koɗo Libéria koko moƴƴina koko wona gollede muɗum fiyo taw kala ka wonɗa intérêt ji ma no woni koye ɗi menacé wona a raɗeteɗo wona a soñjeteɗo senerde noon fiyo jooɗo heɓa doole lagine ko ma déstabilisa fulɓe ɓen Libéria ko ma déstabilisa fulɓe ɓen Sierra Leone ko ma déstabilisa fulɓe ɓen Guinée Bissau ko ma déstabilisa fulɓe ɓen no Côte d'Ivoire ko ma déstabilisa kala ka pullo woni ko yo déstabilise hande kadi ɓe andi sellu watade par exemple jooɗo Côte d'Ivoire ɗon wawɓe déstabiliser ɗo wata yadde Guinée Bissau wona ɗon waɗa ɗon base arrière o ara o soñjaɓe verni pivi wata wonde Libéria ma wata wonde Sierra Leone immo ataka ɓe ɗon ko ɗum ɗo won ɗon yiide guiguerewi ɗo fof koko wona waɗede ɗo fof koye ɗum ɗo wona e gollede jonno yiwgol koko woni e wadde kon ɗo Bamako ko hoore nden tigi wona yahede nde taƴede wotere ɓe anda noon si ɓeye koye heɓu accès e port on koye ɓe fewnu kañum kadi direct lagine par ce que na Sénégal ɓe hammirta Sénégal no mar déjà Casamance on ko woni gerdude muɗum kon ɗum ɗon kadi no ɗon hino e saayi ɗon hino ɗon ɗum ɗon mi ala commentude mi ɗo accude ɗon yoɓe gerdu e ɗum ɗon ko intéressé mi ko ka lagine on o yi ambalo ɓa yi andi tun satti ko ƴetti kon o halfini ɓen ɗon o diriti par ce que mo andi ko hendu ndu wiwa joni on ɗon o yi on accanoma worede fi makko o deƴƴi mo jooɗi e nokkugo mi insista hande kadi mi andina on sondu ndun iwi ka ndu wonnoɗa mi andi noon on famay kon ɗum woni e wolde fimu sondu ndu déplacé ka ndu wonnoɗa ka ndu andano ɗon ka ndu aynano ɗon ndu diri mboddindi ndi majji ka nder suudu de ndi majji mboddi ndin bon fon kandi waɗano ɗon bon fon ko yitama kono mboddi ndin ala nder ton dey joni noon sosoɓen ka weta kon saññi bohi bormase bohi
koyngal ngal no ka leydi mboddindirno ka leydi. ɗum ɗon miɗo andi on famay ko moni e wolde ɗo kon. Andon kadi non no hebloro ɗon moƴƴa, andon kañum kadi no ƴeŋiro wonande ƴeŋoɓe ɓen ɓe ƴeŋa. mi ala non juutinde yewtere nden ɗo ande tun non kono onon kadi si on wakkilorike no ɓeeɗa wakkilori non ɓay tum ɓe faamali ɓe yehi o projet maɓɓe ɗon. hande ɗo CNRD sutieji ɗi o marno ɗin simi artiti e yewtere nden o yehi ɗo hamanin ka ɓe yi ko ɓe waɗi kon padre, ɓe yi ko ɓe woni waɗude kon hande siɓɓe maɓɓe ɓen. wasolonkeɓe ɓe yi ko ɓe waɗi kon Sadiba, ɓe naniɗo kañum kadi ko wiya kon e hoore makko kanko oya honno Tumba Jakite. Forestier ɓe yi ko waɗi kon Célestin, yi ko waɗi kon oya honno PV. ɗiɗo leƴƴi fop mo kala eno reniri sengo wondema CNRD hande ɗo yalti e ligne on fo. e yiɗo kañum kadi hanki mi explicanino en opposition wonɗon entre les soutiens de première heure et les soutiens de dernière heure. ɗum ɗon kañum kadi ngin crise wino hakkude maɓɓe ton, ɗum ɗon hino ton. ene onon ɗon sika ɗiɗo fop ɗi hawtindira e goɗɗo on o wawa yaltoyde. mi landi kon tawno ka tawata live on ɗo heeɓi 56 minutes ɗon sika ɗiɗo fop ɗi wawa yaltoyde. awa si minni yomi résume koko mi wolani on ɗo kon fop en une phrase ou en 2 minutes ko andi ngolo koko woni wadde maadi ɗo kon n'est pas un fait isolé. portoɓe ɓe wallitike ɓe ɗon fino ɓe wawa dartorade ɓeeɗa ɓe haldi wondema meɗe wallitade on ɗo hetton hoore mon kono taw sutoyode lagine. kamɓe kadi ɓe nunni ɓe jaɓi ɗum ɗon kono eɓe andi no tawirno non AES no falano moƴƴa yo bene yano si tawi ɓe wawa heɓude hendu ka ɓe foofa ɓe wawa heɓude no ɓe fontora ko ma ɓe heɓa accès à la mer. ɓe yeeya uranium wonɗo on Niger, ɓe yeeya or wonɗo on Mali, ɓe yeeya or wonɗo on Burkina, ɓe wawa gollitirde jawle maɓɓe ɗen. blé on hara si risi wawa arde nata ka maɓɓe ko ma ɓe heɓa accès à la mer. ɗum ɗo ko gente on. awa ɗiɗo kadi leƴƴi memminiɗi ɗon entre Touareg e kañum e wiyeteɓe ɗo Berbere ko wiyete fulɓe, ɓeɗo kadi no andi siko e wawu daɗude hara ɓeɗo ƴettalɗe jawle ɗo yeehi sodo e pinka arani ɓe kamɓe kadi koye ɓimo ɓe darto fiyo ɓe daɗu. si ɓe daɗi non ko maayo ɓe heɓa kamɓe kadi accès e ndiyam ɗan par ce que koye ɓe continue heɓugol no ɓe continuera no ɓe wurnira leydi maɓɓe ndin. accès à la mer on noon mi yetti kam na Côte d'Ivoire ɓe immotoɓe yahana, na Sénégal ɓe immortoɓe yehira, ko lagine ɓe sutoto par ce que ko lagine ɓuri ɓe ɓatade ɗon fiyo ɓe heɓude ko ɓe faala kon. ɓe yi kadi projet heddi ɓen hande ɗo no dardi tawoɓe wawai jangude wonde contre maɓɓe ko ɓen ɗon ko sakki ɗum ɗo woko français ɓe ko ɓen ɗo wi ko haldunoɗen kon attention en haldi meɗe wallude on yottano ɗon men ɓen taw ɓe woni hande kadi ennemi commun. l'ennemi de ton ennemi c'est ton ami et l'ami de ton ennemi c'est ton ennemi. mais walli on ha gasi fino wawiron hettirde hoore moɗon kono ko yon accu laginara mema kadi ɓe jaɓi. kono mi yettike on devant l'impossible ni ne teni. hande ɗo non ko enen waɗata non enen kadi golle meɗen ɗen en jaɓali ƴettugol gawɗe yimɓe meɗen ɓe jaɓali immagol darto cabbi jaɓaka immede jarte c'est pas grave. mi yettike on hiɗen mari ko ɓuri cabbi hiɗen mari ko ɓuri kon fo ko boycott économique on. onon boycott économique nde yontere ɗo kañum kadi ko piwu gotum kun kadi mi woni on e renouvelande. CNRD memmini chantier ji hande ɗo un peu partout fiiɗi laawi ɗo ka kala ɓe ari ɓe grati ndiyam ɗan eno arde ndiyam lanni ka nder barrage ji fewno ɗo hay ndiyam fuɗɗi sajude ɗo il faut yahen ha terle mois de juillet août peut-être même septembre si barrage ji ɗin heewa fi affaire courant on memmintino ɗum ɗon fof no en gestation no prépari ɗon. onon ɓe julaɓe ɗo ɓe faala yaade ɓe hamoya konon ɓe yata ɗo ɓe kidnappa ɗo fiyo mbuuɗi lande. ɗum ɗon mi yewtino e saari min ni mare mbuuɗi moɗon ni jogitoton ande ko menen wallidirton e mum ko menen wallata on ko menen woni e wadde fino sottoro ɗon ka soñja mon ko menen Allah sabinɗinta ɗum ɗon fiye yaltu o systéme ɗo liɓen mo yanande mo immitota ko hande kadi. andon noon ɓe yiwɗon ɗo barni woɓɓe maɓɓe maayi hande ɗo si tawi kamɓe wonɓe maali ɓen hiɓe deƴƴi ko par ce que ɓe andi ɓe jilli no natanoma Bamako. hande ɗo nini fokkitino ɓen 2024 ɓe memmintini ɗin cellule ji maɓɓe hande kadi il est juste question yawgol tappaɗa. la même chose n'est pas exclure la Guinée. miɗo andi ɗon koko mi woli ɗum ɗo ƴettete à la légère c'est bien miɗo yiɗi yo ƴette à la légère kono hina pinka nano ton go inde mum la Guinée na pinka nano ton on nanata inde finkari la Guinée
finkari fellata lagine goy ɗum ɗo rassurez-vous wotan hulu finkari fellata lagine fiyon ɗum noon finkari fellata lagine par ce que ko ɓuri pinkayɗa jogi an tawa on ko an ƴettayno ndi finkari fella économie ma mo jogiɗa on pouvoir d'achat ma mo marɗa on ko ɗo woni finkari maɗa ndin ko ɗo woni kural maɗa ngal o Carrefour mo ɓe udditi ɗo mi yetike on wata on taƴitire makko dey Orange Guinée on wata on gollitirmo dey station ji Total ɗin carburant si lelliri hon ɗum tigi de wata o yaw sodoyon ɗon dey Canal Plus maɓɓe on wata on gollitirmo dey ɗiɗo nayi ɗimi linti ɗo kako ɗi joyi carburant on Total télécommunication on Orange image ji ɗin Canal ɗuma honno marché ji ɗin Carrefour market mo ɓe udditi ɗo ɗiɗo nayi taw ko ɗiɗo andituɗen fi muɗum ɗo wotan wallito ɗiɗo dey boycottoyɗi ha hatta e boycottugol si tawi restaurant ɓenɗa ɓe uddu dambuɗe ɗen hande kadi tawi maali fiyo ɗeɗɗo fiyo ɓe weele fiyo ɓe ɗonɗe ɓe aro ɓe hurgi saare nden capital on fof hande kadi tawi ko kamɓe négociidete muɗum fi ko feƴƴata wo maali famotire mum iraniyemɓe ɓen ko ɗo waɗi fuɗo ɗen ɗo noon toɓɓere men ɗimmere nden omon ɗon yiide ɗo Donald Trump mi yiltito en ɗo lebbi seeɗa ɓaawo na de hay hitande lebbi seeɗa ɓaawo ɗo fewndo o fuɗɗi ɗo ɗi décision ji makko fewndo o ari ka laamo ɗo o heɓi ko tawata président jo États-Unis no gasara si heɓi no ado makko no gasa ko goto ma ɗiɗo kanko no gasara woni tammo o heɓi majorité ka vote o heɓi vote populaire o gañi gañande nde tawata nden goɗɗo watande contestude o gañi ka Sénat o heɓi popularité mo tawata si o laamanoki to yite ngen huɓɓayno États-Unis o memmini ɗi sariyaji ɗi o waɗi o taya juge ɓe suusatamo goto suusatamo o memmini ɗo leydi ndin fop hande ɗo ni ko obligé similugol no similirno noon fewndo ka waɗayno campagne wondema hawrama e muɗum fiyo popularité makko o jaw ko noon kañum kadi o waɗiri ko waɗi ɗo kon hankin ka hôtel ɗo c'est quelque chose tawowo ko monté de toute pièce o yiyay noon kañum kadi dans les jours à venir kono tawiri no haala fuɗɗi yaltirde ɗo wi'a wondema yimɓe magaɓe ɓe inni ɓe andigoy konko mi wowluno min ɗo ya 2 ans mi inni konko hawrano ɗon e muɗum yo goɗɗo finkari felle o immo o daɗa tawa ko immo towna jungo makko ngo minni min ɗum ɗon ça m'a l'air très tiré par les cheveux andituɓelam ɓen ɓe ndaroɓe fof komi wowno ɗum on tuma minni ɗum ɗo hino wanimi beaucoup e montage kono ko hande ɗo noon kundule ɗe woni e udditade wiya ɓe tefi kamɓe tigi sutennoɓe ɗum ɗon on sifa ko feƴƴuno kon nun ka ndiyam empoisonnaɗan ka yawuru empoisonné ɗon andi wonno duuɓi ha si yaltina ino ya heyi ka gonga on goto ñamminano goɗɗo tooke koko yaltina tu waɗa fino électorat on votirana on tuma RPG fino fulɓe ɓen raɗire noon sigiri ɓe raɗe kurusa ɓe raɗe manjana ɓe raɗe kankan ko ɗum waɗirano awa ko non kañum kadi partisan ɓe hande ɗo magaɓen tigi woni immade inna konko waɗno on tuma na gonga goy journaliste ɓe tigi wannoɓe gin propagande wono sifa ɗuma honno ko Tucker Carlson en sifa ɓen Candace Owen en communicant ɓe maɓɓe inete ɓen ko kamɓe ko ɓen tigi woni immade ɗo hande kadi wiya tawtamo no wonirno joni noon hande ɗo tawnoɗo eno mariri puissance no mariri o addi ice o waɗi ko waɗi kon fof mo tawata hari hay médiaji ɗin suusata no wolde fi makko ɗo hande ɗo ko payku mijiteɗo quelque temps min tola mi ar mi jooɗo ɗo mi waɗa ɗo photo makko mi wola ɗo fi makko wanoni ko non tigi noddaynolan inna wallinden lowre ɗon gerden e ɓeɗo lagine tan yawkadi mimmino en probléme go ko non tigi noddoynola wiya ɗum ɗo har hay si min miɗo mari ngol cuucal ɗon ko non tigi naynola wallinden lowre ɗon tawi yahu ɗon tawi memmin oɗo mawɗo ko mawɗo feeɗo ni tawi memmin mo hande ɗo yika o fewndi ɗon ko ɗum waɗi ɗum ɗo ko parce que o memmin piiji bus nde wotere o yehi kadi o feƴƴintini ko woni e wadde ko de l'homme populaire hande ɗo il est l'homme impopulaire awa senirde kañum kadi ka heɓi oɗo ko ɗon tawa de l'homme populaire de l'homme fort o yehi hande ɗo tawa ko obligé yiltitagol utilisa ɗin stratégie ɗi waɗno tawa kadi ɗi marsata few par ce que ɗum ɗo hay gaynade taw fof fuɗɗi ke yaltude wiya ko fiyo évite question ji journaliste ɓe ko taɓe landomo fi ɗuma directeur FBI ɗo logique on voudrait que si sifa ɗum ɗo waɗi e hoore makko o daɗi directeur makko on o inetede ɗon Kash Patel koyeɓe demitumo taw déjà ɓe ittamo gibi fewndo ɗo par ce que ça veut dire service de renseignement on gollari rôle muɗum sina ɗum ko honno ɓe organisirta goɗɗum e hôtel on hôtel ronke sécurisé de ha goɗɗo taw wawai natirde finkar nder ɗum ɗon tun taw déjà c'est une crise ɗum ɗo tun taw c'est une défaillance ɗum ɗo holli
kara lutti ɗum ɗo tun holli service de renseignement makko gollade role muɗum parce que kanko ko onno tawiri meeting ji makko ɗin 2 3 fop o wawi wonde o échappa ɗum ɗo ka suudu makko ka zuwata golfon no service de sécurité wawaɗe andude goɗɗo ari ɓatike suudu makko no o meeting mo waɗi ɗo gibi o laamiɗo taw goɗɗo go yiɗo influenceur jo taw ka wawa warede université ha wetago hande ɗo wawa ka andade circonstance ji ɗin ko honno ɓe felliri oɗo ha fewndo hande ka wonɗe wonde ɗo kanko ti kañum kadi o yaha waɗa ɗon sika ɗiɗo fof wonanaymo publicité moƴƴo ɗon sika ɗiɗo fof ko point ji wonantamo kanko na point je wonantamo donc ɗum ɗo mi waɗu tun hollugol ɗon ka ɓuri towude ɗon yon noon senerde ka joli ɗon ko honɗo noon ɓeɗo kañum kadi wonata alhaali maɓɓe on alqur'ana on ko pecce tati o sendi ko wolɗum ko feƴƴi kon e ko fewndi kon e ko aroyta kon o senditi kañum kadi pecce tati yetagol en sari on no wondirten hakkundeji meɗen sari on no wondirten e Allah ɗiɗo noon fof fi no wawiren ɗe famude o yewta en ko feƴƴi kon histoire ji ɗin ko feƴƴi kon no ƴetti 2/3 alqur'ana on sa fecci alqur'ana on pecce tati qissaji yewtuɗi ɗin ko waɗuno yimɓe ɓawo ɗo on hino ƴetti pecce ɗiɗi e nder tatije ɗe ko ɗum Allah waɗiri ɗum no koyo andintin toujours si nelaɓe ɓe heeɓi sattede o yiltitanoɓe ko woɓɓe go heɓuno ɓawo ene alamtara ayalno waɗirno kaari en tout le temps o ƴetta hankin noon mi wurtino kam wiwno ɗon mi faljuno ka jangugol an alqur'ana on ɗon kam wiwno ba'da billahi minash shaitanir rajim innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama min on mi diwi min on mi waɗari mo ɗon innama yakhsha allaha huloɓe Allah ɓe min ibadi e jiyaɓe makko ɓen al ulama ko anduɓe ɓen ko anduɓe mo ɓen anduɓe no rewirte on ko ɓen ɗon ko ɗon mi faljuno min on mi moɗimo mi waɗalimo harayo o yafotolanno donc artugol ngol noon ko alqur'ana tuma annabaɓe ɓen heɓi sattede wo Allah yiltitantoɓe sattede nde annabaɓe aditiɓe ɓen e nelaɓe aditiɓe ɓen ko heɓuno ɓen fi wallingol me ɓerde nde wiya a yeggiti kaare ko ɗum ɗo e ɗum ɗo fiyoɓe yewɓe yewta kadi heferɓe ɓen ko yoɓe yetoɓe kadi heferɓe go yeddunoɓe ɓen ko ɗum heɓunoɓe wiyaɓe kaari kadi heɓuno doole sifa kaari fewndoni ko suratu tawba mi woni e jangude ɗerol ngol mi woni e muɗum ngol ko ngol ɗerowol wongol e yewtude andina wonnoɓe ɓawɗo ɓen aditinoɓe on ɓe dakmitino no kañum en dakmitirno ɓeɗo kañum kadi no dakmitorde no ɓen ɗo warrirno noon ko noon ɗerol ngol fokkitori ngol yewti noon ko honno wattande maɓɓe nden si ngol yewti fi halkaɓe ɓen ngol yewta ɗon kañum kadi alqur'ana on kañum kadi yewta ɗon fi gomɗinnoɓe ɓen noon ko honɗo wonno wattande maɓɓe ko ɗum yone wadde ka live ji ɗo ko fewtugol senerde yetoɓe ɓe accu fewta o systéme yetoɓe ɓe accu ɓay si ɓe accali ko ɗum ɗo heɓata ɓe fewta ɓe noon kañum kadi wiya ɓe si ɓe acci ɓe eviti hunde kaari ko ɗum ɗo nde moƴƴere ɗo ɓe heɓata si ɓe waɗali ɗum ɗon ko ɗum ɗo haray habbiɓe fewta enen wonɓe wadde cippiro ngon si satti ha wota nafigiɓe yalto e meɗen ɓen tawoɓe sikkay ko marɗo doole on ko wallitete kono koyen suuɗu marɓe ɓen foofere nden wondema hiɗen wondi e maɓɓe faminanen ɓe ɗum hara ko ɓeeɗa wonɗen fiwata nafigiɓe kadi yalto e meɗen fewten kadi ɓen tawoɓe ɓen ino wakkidi no jogiti ɗon andinen ɓe woyi ko ɗon jogitotoɗa sati ɓile wota iwɗon dey ɓayi ko enen ka fanɗuɗen ɗo wokka ka lowɗen ɗo wo kono ko enen Allah walloyta ɗum ɗo ko ɗum ɗo mine wadde tout tan ka live jiyam ko ɗum waɗi si ɗi juutay ɗi complicoto koye mi yiltito ko feƴƴuno mi yewta mi andina en kon ɗon feƴƴuno mi yewta en ko fewndi kon mi ndara kadi ka serari ɗon minna o yi seede mum kaari o yi ko waɗi kon ka kaari mi ndara kadi ɓurɓe towde ɓe mi hollan ko ɗum waɗi si mi yewti fi ko woni e wadde États-Unis na par ce que konko woni e wadde États-Unis ɗo no concerne en tant que tel ko hollugol tun goɗɗo kaw dolni wo kaw dolni aroya e saayi mo tawata doole makko ɗen ɗe yanay goɗɗo miijano ɗo wonayno ɗo moins de 2 ans o tawnoɗo ɗo ariri en force tawa mo jiɓi o page wonɗo leyɗo on ko holli sabu gere on ɗo himo envisage ni kanko tigi démissionnugol ko ɗum wiɗo ni war going so badly Trump considering faking his own ɗum on ko on leyɗo kon ala ɗo his own death c'est-à-dire his own attack ko hakke maka tawata gere on himo heɓude échec je makko hewre kum petit Iran nun ɗo kun tawata ko terlen 80 moins de 100 millions d'habitants kamɓe ko ɓe terlen 300 et quelques millions kako 200 et quelques millions d'habitants ɓe fokkitani kum peyi mum fanɗu kun ɗo hanjoni ɓe ɗon ko gerdude makko ɓe yaltoya ɗon e mo considéri fewndo ɗo ni kañum kadi ko on poste ɗo woni mi yaali mi artiranen ɗo ka waɗata hara o démissionna o famina ko sabu insécurité on ko ɗum woni e waɗude ɗo wata continude mandat makko on donc ka midterm ji ɗo ɓay mo reni o perdoyay ɗi
o famina o sabu ko perdi na sabu ko perdi ko woni démissionnande mais ko sabu ko tawata kon insécurité on fewtimo tellon o ni woso anduno ko ni présidence o wonayno o jabatano lamade o accayno o wiyeteɗo Marco Rubio on présente o wowli kan haala ɗon hay siwde siwa on non wiwno ɗo wondema il se peut que o présente yo 2028 ko tawata kon sari on autorisamo ɗiɗo fof ɗon sikka ɗi waɗiri ni tum mere donc on faala wiwde en jama tabiten ka wonɗen ɗon jogitoɗen ɗon doole ɗen ko ene wonde majje gonga on koye sengo men o woodi jon noon mi sakkitora ɗo piiji ɗiɗi heɗintingol en ɗo ko kañum Sogel Mayiga wowluno mo waɗi deftere nde o wallifi nde o fewti o yewti maaliyemɓe ɓen mo tawata nde yewtere makko ɗo iɗen fewtinidi moƴƴa senerde onon communicant ɓe senerde espion ɓe senerde wonɓe ɓen ka live ɗo nde yewtere ɗo heɗintinom nde moƴƴa senerde par ce que ko waɗi kon 85 woɗɗa on muri konde ɗannana pulal moƴƴa si a nanata pulal moƴƴa yo sumano ɓeygu ma ar firanama moƴƴa mɗo andi ɗanana nongoye moƴƴa yo aro firanama moƴƴa ɗum ɗo Idi Amin fi kala hiɗa mari di sonja an eɓe wonduɗa ɓe nder ton an kadi ari heɗitoɗa ɗum ɗo moƴƴa anda onon Hajja Sara Daraba e Madifin Diagne Alassana Konde ɓeɓe wonɗon sikkude ɗo ɓe wallay on ɓe fallay o woni ɓayno on anda jentite ɗo ko Sogel Mayiga wowli ɗo en 2 minutes. Il y a des vérités aussi qu'on doit dire. Jentite. Parce qu'on ne peut pas nous réconcilier quand on ne dit pas certaines choses. Voilà. La vérité et réconciliation. Le processus de rétablissement de l'État dans la région de Kidal. Ko woni yewde ɗo kon koye plateau de télé mi anda circonstance on ene ɗo hari o ittama premier ministre o wowli ɗum ɗo ko fewndo wonno tigi premier ministre o woli kala harame sa metone yo taw ko fewndo woni premier ministre parce que fewndo wonno premier ministre haɗi o gayni bewde few kanko Sogel Mayiga haɗi o gayni yaltude few hande kadi haɗi o M5 on haɗi o accino wolde fimon few o walliti sooriɓe ɓen doolugol ɗimmoɓe makko civil ɓe ɓen anditen noon Sogel Mayiga no wawi sa wi ɗo ni bawuri ko politicien jo tawtidirɗo e sooriɓe ɓen wallididi e sooriɓe ɓen fino ɗannidira politicien ɓe ɓen jamfi société civile mo wallitino on hande ɗo no himo ka kaso hande ɗo kanko Sogel Mayiga ɗo ni ko si Allah wallimo o yalti e muɗum mi andina noon no woodi ton innetene ɗo kañum kadi Oumar Mariko warayno koye lagine o wolayno haalaji contre fulɓe ɓen on hande ɗo hiɓe wowlude mo haala wondema ko kanko e wallidirɗo hande ɓe ristoreɓe ɗo ka yawno hatay kon kadi o woni kako kadi exilé politique no alaji sellu en ɗo ni e Sidia en ɗo ni hande ɗo raɗɗiro a yalti leydi ndi sifa même scénario mo wonɗon e ɗumannade on c'est la même chose goɗɗo inni ɗo Tola et la boussole de notre combat pour la liberté en Guinée merci beaucoup Mamadou Heriko Diallo merci beaucoup mi weltani ko moƴƴa ɗo mi sikkare ko heeri ko kubiya on ara mi jarnama moƴƴa no mi arta yewtere nde Sogel Mayiga mo yewtude ɗo fi affaire vérité justice et réconciliation iɗon anditi CNRD ɓe yawno Fouta ɗo ɓe wanno tourné maɓɓe on ɗo kaɓe woni wiide wo ko vérité et justice et réconciliation alors que noon ɓe yaltinari vérité o si a ari a hewti lagine a ƴetti aéroport on a yinnitirimo Sékou Touré warɗo guluji yimɓe a ari a yinniɗa wadde ɗon vérité justice et réconciliation koye fenade wonɗa ɗum ɗo mi wola ɗum ɗon ɓe nana ɗum ɗon ha kasa ɓe anda noon on germe mo ɓe woni e memmintinde ɗo nanno mo moƴƴa de muri konde nana moƴƴa nde yewtere ɗo ko wari baba kon no hiwro bappa ko billadi nafsi biyadihi on ne peut pas faire la même chose et s'attendre à un résultat différent les mêmes causes produisent les mêmes effets vous ne pouvez pas vous de la gente reproduire les mêmes erreurs de Sékou Touré et vous attendre à ce que votre régime se termine sans qu'il y ait ce qui s'était passé en 85. Et ce qui est dommage et regrettable dans toute cette histoire, c'est que vous êtes en train d'exposer vos parents, vous êtes en train d'exposer cette communauté mandingue. Cette communauté qui a été la plus grande victime, malgré le fait que ce sont des leurs qui ont été au pouvoir pendant la plus grande moitié du pays. La Guinée a 67 ans d'indépendance. Parmi ces 67 ans, les gens issus de la communauté mandingue, les gens issus du mandingue ont occupé le plus de temps dans le pouvoir. Sékou Touré à lui seul a eu presque plus de 50% de la gouvernance du pays. Sur les 67 ans, lui seul, il a eu 25 ans. Vous enlevez 25 de 67, il va vous rester combien? C'est une trentaine d'années, trentaine et quelques.
Après lui, il y a eu un Sekouba Konaté qui a eu 1 an. Vous prenez les 25 ans, vous les ajoutez à l'an de Sekouba Konaté, vous avez 26. Alpha Condé a eu 11 ans. 26 plus 11, vous avez 37 ans. Vous êtes en train de voir aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il est lui aussi ici de la communauté Manding. Il vient de faire 5 ans banalement. Bientôt, il fera 5 ans depuis qu'il est en train d'occuper illégalement, arbitrairement, injustement la tête de ce pays. Donc 5 plus 37, vous avez 42 ans. Enlevez 42 de 57, vous avez que 25 qui vous restent. 25 ans sur les 65 ans. Ces 25 ans ont été partagés par Lansana Conté et par Dadis Camara. Cette exclusion, ce mauvais bilan, ce résultat ne peut pas être mis à l'actif des gens du Manding, mais c'est quand même un fait, c'est une vérité que ce sont des gens issus de cette communauté Manding qui ont été au pouvoir. Reproduire aujourd'hui cette mauvaise gouvernance, vous êtes en train d'exposer les vôtres. En cas de problème, vous avez tous vu ce que l'histoire nous a enseigné. En 85, les représailles contre la communauté Manding, c'était quelque chose d'injuste. Parce que le régime Sékou n'a pas tué que des Peuls, n'a pas tué que des Malinké, n'a pas tué que des Soussous. Il a été un système qui a broyé des gens issus de toutes les ethnies. Le Kambouaro, c'était l'idée d'un certain Fodeba Keita, qui est le père aujourd'hui de Sidiki Ba Keita. Il a été ministre de la Défense. Il a occupé un rôle majeur dans le pouvoir de Sékou. Malgré cela, il a péri dans les geôles du Kambouaro. Ça montre à quel point Sékou Touré n'avait pas d'état d'âme. Il est comme aujourd'hui le régime du CNRD. Pas d'état d'âme, pas d'amitié, pas de sincérité, rien, absolument rien. Ses alliés d'aujourd'hui vont être ses victimes de demain. Ça, vous êtes en train de le reproduire et vous pensez vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'avez aucune chance. Mais ce n'est pas vous, tant vous qui importe aujourd'hui. C'est le fait que lorsqu'il va y avoir un changement de régime, lorsqu'il va y avoir un bouleversement, comme c'est ce qui est en train de se passer au Mali, vous exposez à la fois vos familles, ce qui est très regrettable, et vous exposez votre communauté. Ce qui est encore plus regrettable. Parce que moi, j'ai des parents malinqués. J'ai des oncles malinqués. J'ai de la parenté. Mohamed Touré, c'est mon cousin direct. Le fils de Sékou Touré. C'est mon cousin direct. Sa mère, Hadji André, c'est ma tante directe. C'est pas par ricochet. C'est ma famille qui est là. Et lorsqu'il y aura un changement, ces gens-là vont être exposés. Et je ne ferai pas partie. Et je ne cautionnerai pas que quelque chose leur fasse du mal parce qu'ils ne sont pas comptables de ce que vous êtes en train de faire. Ça, il faut qu'on se le dise. Toutes ces personnes que vous êtes en train d'utiliser aujourd'hui pour arriver à vos fins ne peuvent pas être démaintenues pour responsables pour ce que vous êtes en train de faire. Et vous acheminez vers ça. Ce que vous êtes en train de faire nous achemine droit vers cela. Parce que vous faites croire que ce que vous êtes en train de faire, c'est le pouvoir du Manding que vous êtes en train de sauvegarder, alors que vous êtes en train de reproduire le même schéma. Faire une médiocre gouvernance, faire une gouvernance d'injustice, et demain, lorsque le régime tombera, ce sont les biens de tous les Malinqués qu'ils vont s'attaquer. Ils vont s'attaquer aux biens de tous les Malinqués. Alors que certains de ces Malinqués ont gagné à la sueur de leur front. Certains de ces Malinqués ont été victimes de votre injustice. Mais c'est eux que vous êtes en train d'exposer. Le but de ce live, c'est de dire à ceux-là de se désolidariser. Alpha Condé, c'est un Malinqué. Mais il est aujourd'hui victime de cet agissement de ses parents Malinqués. Ce sont eux d'ailleurs qui ont planifié ce coup d'État contre lui. Les gens de Kankan. Sa belle famille de surcroît. Certains d'entre eux. Comment j'appelle, les Lansana Kouyaté. Comment s'appelle, les cabinets Komara. Et tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, les Madifin Diané. Madifin Diané l'a dit ouvertement que le jour où on viendra attraper Alpha Condé, il ne bougera aucun droit. Il a dit. Les vidéos existent de ce qu'il a dit. Les Alassane Condé, c'est des gens qui ont été pas du tout contents du fait qu'ils ont été enlevés à leur poste. Ils se sont vengés. Ce qui s'abat aujourd'hui sur le docteur Diané, ce n'est qu'une querelle interne entre gens de Kanka. Ceux-là qui voulaient renverser Alpha et ceux-là qui ont refusé à que cela arrive, ce sont eux-là qui ont refusé, qui sont en train de subir aujourd'hui
les conséquences de leur position. Idi Amin, c'est quelqu'un qui avait été écarté du pouvoir, qui avait été amené loin de la Guinée pour qu'il réfléchisse sur son sort. Il est aujourd'hui celui qui occupe la tête de l'armée. Comme ce qui s'est passé au Mali, avec celui qui a été tout cela. Et nous regrettons ce qui lui est arrivé. Comment s'appelle Sadio Camara. La même chose, c'est le club des anciens frustrés et ceux qui estimaient qu'ils étaient victimes d'une injustice. Mais ce qui est paradoxal, ce sont ceux-là qui ont subi l'injustice, qui connaissent les conséquences de l'injustice, qui connaissent les méfaits de l'injustice, qui se permettent aujourd'hui de commettre encore de l'injustice. Comment comprendre cela? La logique voudrait que lorsque vous avez été victime d'une injustice, que vous ne refassiez pas, que vous ne répétiez pas cette même injustice. Malheureusement, c'est pas ça. Vous êtes en train de jouer les revanchards et vous êtes en train d'aller au-delà même de ce que vous avez subi. Qui va vous soutenir dans ça? Vous pensez que Dieu va fermer les yeux? Dieu va être tolérant, que Dieu va vous laisser passer? Non, il ne vous laissera pas passer. Le but de ce message, c'est pour s'adresser à ceux-là qui pensent être à l'abri. Et ceux-là qui voudront se venger demain et aller se jeter sur des innocents. Si le CNRD tombe, c'est le CNRD qui doit être l'entière comptable de ce qu'il a fait. Aucune communauté ne doit être tenue responsable pour ce qui arrivera. Nous allons continuer d'écouter ce que Choguel Maïga a dit sur l'esprit de vengeance. Les gens de l'Azawad ont subi des injustices. Et Choguel Maïga va nous les expliquer ici. Il y a eu des abus contre les peuples. Mi fillito, mi wawlay pulal wonande ɓe nanali français mo moni e wolde on ɗo. Choguel Maïga ɓa ittama ministre, mi sikki ko wowli ɗo ade o ittama ministre. O windi deftere mo yewtude e mayre o inni si en faala yo maali ɓuttu en jaɓa yewtidirgol gonga on gonga ko on ɗum en wata wiide yo maali en ɓen fof wonu maali en ɓe jogo wonde maɓɓe fof ko ɓe maali en ɓe yiɗa laamu meɗen ngun fewndo tawata ino woodi woɓɓe goo hino waɗano goɗɗum ko tawata gooto araali landiɓe ɓe accan en hakke hiɗen jokki kañum kadi on hakke ɗon ɗen doole ɗon hiɗe waɗude ɓe ɗe han joni o yewti o inni hande ɗo ɓe wonɓe immade darto ɗo laamu maali ngun ardiɓe ɓe goo ko tawnoɓe baabiraɓe muɗum warano en 1992 hari on tuma ɓe marno duuɓi tel ɗole ko 92 wonɗe yewdego na ko waɗno 85 koko waɗi 92 o woni e wolde fimu CNRD noon no wadde goɗɗi goo ɗo 2025 ɗo ino woodi ɗi ɓe waɗi 2026 ɗo ino woodi ɗi ɓe waɗi o inni si tawi goɗɗo sa faala ɗaɓɓitude tuareg jon ittu disare makko nden kan hersa ka waɗanɗamo ɗon ko kan hersa ɓuri musude mi andine noon min jango e jango ɗo sifa ko waɗi comme maali ɗo bama ko si waɗi lagine mi jooɗotako ɗo mi wallidira e goɗɗo yamaninkajo ɗo mi wola ɗum ɗon fopna no fiyon ɗum Mammed Touré ko denɗan an nene Mammed Touré ko neniraɓe an Hadji André on fopna non ɗum ɗon andon ɓe andaɓe ɓe nanita kañum kadi mi fillo mi jooɗotako ɗo mi yiya Hadji André no yanane ɗo par ce que Hadji André weldidi e Sékou woni ɓeygu Sékou Touré ma hande ɗo ino wajade ɗo CNRD goɗɗo ara yanana ɓe ɗo mi jalanamo ɗum ɗo mi wallitotako may ɗum ɗon mi wawata jooɗade ɗo mi yiya hiɗa yahana ɗo bel famille am ɓe tawata miɗo andi ɓeɗo ko isiraɓe anni miɗo andi ɓe bonna fus fiɓay tu wiyama ko maninkaɓe ɗo mi joɗanma mi wallituma mi waɗata ɗum fes mi combatete kañum kadi a waɗata ɗum yeeso an ɗon mi tawta noon kamɓe kadi tawɓe ɓen ɗo mi falaka e goɗɗo waɗuɓe mi yetoɓe ɗo kamɓe kadi noon wata ɓe deƴƴu e hoore koko siɗɗo maɓɓe woni e wadde ɗo duuɓi 67 gibi lagini hendi indépendance maninkaɓe ɓen tun ɓe laamike duuɓi 42 kamɓe tun maninkaɓe ɓen ma iwɓe maɓɓe kamɓe maninkaɓe ɓen kono ko kamɓe kadi ɓuri soñjade laamuji ɗin ɗinaɗi ɗo ko laamuji maɓɓe ko kamɓe ɓuri soñjade sa landike maninkaɓe ɓen ɗo duuɓi 11 ɗi Alpha Condé laami ɗin ɓe hettake e majji ɓuri ɓe ɓuri goto hay goto ɓe ɓuri tampude e majji no tawi non sosoɓen kañum kadi hettanoki laamu Lansana Conté laamu makko kanko tigui Sékou Touré ngun ko wallitinoɓe mo ha o ari ka laamu wano sifa Fodéba Keita en tawnoɓe ko kamɓe walli mo ha o kaso siɗɗuma Kamboiro tigi waɗi kono kaka Kamboiro ton o mayno kanko tigi kaman jaabi en o warno busse siɓɓe makko kañum kadi hollugol ngol
kanko hari na ko laamu ngu hari o haajay mo no numrude woni e warrede ɗo ko la même chose kamɓe kadi wonno warrude kono ɗum noon mi faala o yewtude ɗo fi ñoggina gongol wota en inno ɗo hannde ko maninkaɓe ɓen fof woni bomɓe par ce que Ousmane Gawal na maninkajo Bawuri na maninkajo Sello Balde na maninkajo Diawo Balde ina maninkajo e kala ɓen ɓe anduɗo ɓen ɓeɗo fop ko fulɓe Fuuta wawɓe amono ɓe trahisuɓe ɗo fop hannde ɗo e nder UFDG on ko fulɓe wawɓe amoɗo tawnoɓe hankin ɗo hiɓe immade ɓe hikkano yeeso ɓe inna mayi gerden e ɓeɗo hannde ɗo sa landikeɓe ɓe yettanoma Mamadi Doumbouya o anda kaji hari ko moƴƴo ha ko woni jama on andalimo ko woni discours ɓe jogui hannde ɗo fiyon no ɓay ɓe ñamude ɓay ɓe heɓude geɓe maɓɓe ɗen ɓay noon miɗo andi ɗum ɗo mi waɗɗata ka hakkille maɗa ɗo wondema ko pullo woni e yahande ɗo maninkajo ko foresejo woni e yahande ɗo bersejo maɗum ko bersejo woni e yahande ɗo jakankejo maɗum oɗo ma oɗo ɗum ɗo mi faala en ittu ɗum ɗon ka hoore men anden siko en wawa reysisude ɗo combinaison o wawa reysisude ɗo maali wo nde kamɓe ɓe Azawad ɓen e kañum innaɓe ɓen ɗo ko fulɓe jinim on ko ɓeɗo fopde jonnidirno juuɗe andi en fop ko fokkitoɗen ko gergol récupéra ndi leydi maali ɗo itta ngu jagguɗo en fop hetten hoore meɗen politicien ɓe hanki wonnoɓe commadorde ɓe wonno Oumar Mariko en ko ɓeɗo fop ndaari tawi hakkunde konko ittata wonki e ko itta yaltinta ƴiƴanko mi suɓike ko yaltinta ƴiƴanko ko ɗum waɗi simi wiyonoma nanen ɗo wonɗo e wadde ka hakkil maɗa ɗo wigol ya suɓo entre o régime dictatorial tawɗo ɗo kamɓe kono ɓe jooɗoro ka laamuɓe woni e on tawa ɗon kañum hino ɗaɓɓude ko honno yanñirta leydi makko ndin ya suɓo hakkude ɓe sen faux débat na ɗon duwaɗen yaade ko goɗɗo ino hoore meɗen imo fokkintini jaggu ngu alkadara ngu tawata hina ɗum ɗon tu imo fokkintini yawgol ha o sansama dina maɗa o sansama leƴɗuma honno haala maɗa kan o impose anama ko honɗum e honɗum waɗata mbuuɗi maɗa ɗin hara kanko contrôle ɗiɗi geyi taw darna taw ngol lawol ɗo hetta hoore maɗa ɗon ɗon sinna noon ɗa yaade yeeso kañum kadi yewtoya ɗum ɗo donc haray live on ka tawata ɗo o heeɓi 1h27 minutes lannitoɗen ɗo heɗitagol ko kañum sogel mayga wowɗi ɗo ko gongaji ɗo wowɗin ndaren ɗiɗo noon siɗi fewta lagini. Si on ne le dit pas, ça aussi, on n'est pas véridique. On en a parlé dans les livres. Il y a eu des exécutions sommaires. Il y a eu beaucoup d'orphelins. Il y a eu des gens qui ont été tués, qui ont été pris comme ça. Vous savez que chez le Touareg, quand vous lui enlevez le turban, c'est la plus grande humiliation que vous pouvez lui faire subir. On a mené des chefs de tribu. On enlevait leurs turbans, on les rasait. Ittugol bisaje yimɓe fembaɓe koyeɗen hande ɗo no yeetelan ko mawɓe jelo sewdo kapora liɓeteno ɗo ma hande ɗo ko mawɓe mon jelo wonɗon yiite ɗo hande wona ɓe hersinede yeetelan ɗo ko enseignant ɓe jelo hande ɗo wona e yawede ko yimɓe wonɓe ɗuma chef kar ko yimɓe jelo o yiiɗo timbi Madina ɗo ka koto Amadou Thierno ancien ministre kaɓe salanimo waɗugol meeting ka saare makko ka soɗo makko ɓe yi haka nder cour makko ɓe nimo wata wadde meeting hay ka nder hoɗo makko ɗon ɓe salanimo ɗum ɗon konto enen fokkituɗen e hore ɗum ɗo ɓe innama présente taka leydi ma goɗɗo yaltine suudu muɗum o raɗe o yaltine ka leydi makko o raɗe ko ɗum sogel mayga woni e yewde fi muɗum ɗum o inni noon o inni ɓen ɓiɓɓe ɓen waɗanoɓe ɗum ɓen ko ɓen hande woni immiɗo ƴetti pinka ɓay noon an a wata ƴettude pinka gasi c'est pas grave ayna kadi forcément ya ƴettu pinka goy kono an kadi jaɓu nana heɓu an kadi gengi ɓernde jaɓu Allah no jonnuma ko tawata hewta ha ƴetta yiite huɓɓa Allah no jonnuma jawdi maɗa Allah no jonnuma hakkille maɗa ɗin jogodiren jonnodiren juuɗe ɓeɗo ɓe janni en wondema ɓen tawnoɓe hankin ko opposé hayde ran non Touareg ɓen no waɗi hoore maɓɓe kamɓe ɓuri wonde noble e nder manden gon fof ɓe waɗi hoore maɓɓe ɓay tum ɓandu maɓɓe kañum no rawni kamɓe woni koɓe rawna guriɓe koɓe portoɓe kamɓe ko noon ɓe jogori hoore maɓɓe fulɓe ɓen kañum kadi no nanirta noon pulano ko ɓale ɓenni ko ɓale ɓen kamɓe kadi ɓe waɗi hoore maɓɓe nokkuɓe ɓeɗa kañum kadi no mandi koɓe wi menen kadi o watade ɗo dolo men menen kadi ko leydi amen ni kono nde ɓe yawino ha ɓe daro ɓe tawi min miɗo wiya ko min ɓuri rinɗude o kadi no wiya ko min ɓuri labbede o no wiya ko min ɓuri marde kalsi acce eni ɗi noon jonniniren juuɗe wallinen ɗum sara to taw gerden e ɓeɗo sen gerdi e ɓeɗo en gayni on tuma en feƴƴa joni yeeso ko nde ɓe heɓuno ki hakkil ɗo ɓe itti korun an beɗum an si hande ɗo ɓe fuɗɗi heɓude o résultat maɓɓe ɗo hayde ara noon koye ɓe attaquirɗa ɗo mi jonna on ɗo noon indice mi andina on Burkina semaine wonɗo e arde ɗo préparé di yon ko waɗata kon Burkina hollugol on seede en ɗo renseigné moƴƴa Niger fewɗo no ɓutti ka fusala wadde Niger ka wiye goɗɗo waɗay ka frontiére Niger mi wata on jonnude avec exactitude de waɗa taw Niger no deƴƴi fus ɗo no gasa goɗɗo wiya tun ko logique tola koye logique woni wadde par ce que mo andi Burkina déjà no memminede sowndo kala no memminanede ɗo ibe
donc mo wawi wiide ɗo joni ɓayaw Mali men mini ke ɗuma on Burkina kañum kadi men min to joni Niger ka deƴƴi ɗon on nana e ɗe balɗe ɗo koni e wadde Niger e balɗe ɗe wonɗon arde ɗo yiye seede hollugol on agenda on miɗo maîtrise mo seeɗa haysi mi andamo fof min ɗo ande mo seeɗa mi yetti ka non o semaine wonɗo e arde ɗo on heɓata futilité ji lagine noon tigi goɗɗum no fokkiti lagine ɗon lagine an wonɗo heɗitade lan on ɗo ɗum ɗo fof mi wolifi keeriɗe noon goɗɗum no fokkiti lagine o semaine wonɗo e arde ɗo aye crise jiɗe noon préparé ɗi de moƴƴa crise électricité crise carburant préparé moƴƴa surtout o crise carburant mo mon ma wolande fi muɗum mo arde mi sakkitora ɗo ɓayare on écouto e ɗo min partage on ɗo ko sogel may ka yewti kon fof ko ɓe maali ɓen waɗaninmi kon geɓal ngal ɓe waɗaninmi ngal heɗitoɗen ngal ɗo fof ko oɗo ɓe waɗiri fiyo men waɗo hannde kadi cessé le feu on hannde kadi ara guere on hannde kadi wa yakkudeji meɗen haray noon mi weltanike ɓe moƴƴa ko ɓe waɗi ɗo kon sabu ɓe hollilan jugo qui ne fait pas que parler, il agit. Abdallah, dans un monde où beaucoup hésitent, lui avance sans bruit. Un homme engagé pour son peuple, pour sa vie. Abdallah, un nom qui inspire dans chaque action. On voit son avenir, toujours présent pour sa communauté. Un cœur sincère qui veut avancer. Il ne cherche pas la gloire, mais il marque les esprits. Par ses actes, par sa vie. Homme de valeur, pour les siens. Homme de valeur, continue ton chemin. Homme de valeur, que Dieu te protège. Amen. Ta force est claire et jamais ne s'achève. Koni oɗo fourniti gundow ko hande kad natola ba won ɗon nande ko Abdallah ba oɗo wonne wode fof no kasanara wattanaji la kunɗo ay on continue. Pour sa famille, pour ses proches aussi, il donne sans compter, jour et nuit, un pilier solide, un homme de terre, qui ne recule pas face au lendemain. Dans chaque regard, on voit le reste. Mali mi tawnani on de drapeau ko ɓe maali ɓe waɗi kun gimmum ɗo goy jentito noon andu e combo waɗo e kun kañum kadi par ce que signature on ino nder ton on sikki koye sama kala wona ɗo no ay sama kala si telimile sikki foori aw maali de ino ton de. Ses actions parlent plus que ses mots, c'est net. C'est un homme vrai, un homme droit, qui avance toujours avec foi. Que Dieu te donne son défense, qui protège tes pas, qui guide ta course, qu'il t'accorde longévité et une vie remplie de paix, de dignité. Que chaque jour soit une victoire et que ton chemin brille encore plus dans l'histoire, car ton engagement ne passe pas inaperçu. Mi yetike on mi tawoyte o suware tangue ɗo ko ɓe tangue ɓe waɗanimi o morceau ɗo goy ko ɓe tangue ɓe mi hokkiɓe ɗo komi mari komi mara kon fof goy dingirago nini o gaynama widede miɗo fokkiti dingira yewgol ton dara simi heɓa e nayi ɗi ɓeyditora ɗo sabu o morceau ɗo no wow c'est juste super les textes vous les entendez c'est fort tigi tigi on en fof wallitoɗen ɗo weltanagol ɓe tangue ɓen si minni on mi tawoyte ka soirée mɗo andi simi yetti on pourquoi je serai dans la soirée ko ɓe maadi yemɓe ɗen ɓe waɗi ɗon ɗo tangue ɓen en plus. mi hendino hankin o morceau ɗo ko hankin on ti yayrayno hankin ka hotel kinkon ɗo amiroya quoi malheureusement ko bimbi ɗo mi hendimo merci quand même encore une fois mi weltanike ɓe moƴƴa noon c'était de l'ambiance. Respect. On nani ka, on nani signature, on nani combo waɗi morceau, on jentite dey. Encore.
may ko ɗo min mi accitirde on haray joni vraiment mi weltani ke on moƴƴano Allah wondu ballo meɗen allahma min hawnide so ballama min haray jonidi rendez-vous si goɗɗo waɗali nder yondere nden ɗo en jonidi rendez-vous mi andintina en la consigne reste la même soyons debout unis et solidaires si Allah jaɓi nous vaincrons te yeggito Aliou Ba ɓuuri ennan himo e nder kaso de manière injuste te yeggito Souda Alaji Sellu no lanca de manière injuste et l'image maɓɓe ni ɓe woni wadde à l'extérieur mais c'est pas ça le plus important mais c'est déjà pas mal fop yo concentre et puis un gotum ku wotan yaw e futilité nde yontere wonde arde ɗo quel que soit futilité ji ɗi ɓe wonen en aɓude muɗum ɗin ta yaw e mum wonen vigilant wonen lucide anden senede ko dernier jour ji maɓɓe ɗin ɓe woni e muɗum hanki mi yetike on ɗo crise ji ɓe mari ɗin ko enen jogui doole ɗen ko enen woni e gonga on ko woni wadde kon Bamako mi yetike on conséquence ji muɗum ɗin effet ji muɗum ɗin accata laguine ɓay noon accata ton heɓilo ɗen wonen fewn ɗo préparé donc aray c'est sur ça je vais vous laisser no mi wiiri on noon boycotté ɗiɗi mi yettiɗo salamu aleykum Dans un monde où beaucoup hésitent, puis avancent sans bruit. Un homme engagé pour son peuple, pour sa vie. Abdallah, un nom qui inspire dans chaque action. On voit son avenir, toujours présent pour sa communauté. Un cœur sincère qui veut avancer. Il ne cherche pas la gloire, mais il marque les esprits. Par ses actes, par sa vie. Homme de valeur, debout pour les siens. Continue ton chemin. Homme de valeur, que Dieu te protège. Ta force est claire, jamais ne s'achève. Pour sa famille, pour ses proches aussi, il donne sans compter, jour et nuit. Un pilier solide, un homme de terre, qui ne recule pas face au lendemain. Dans chaque regard, on voit le respect, car ses actions parlent plus que ses mots, c'est net. C'est un homme vrai, un homme droit, qui avance toujours avec foi. Que Dieu te donne santé et force, qui protège tes pas et Amen. qu'il t'accorde longévité et une vie remplie de paix, de dignité. Que chaque jour soit une victoire et que ton chemin brille encore plus fort dans l'histoire. Car ton engagement ne passe pas inaperçu et ton courage est reconnu. Hey, homme de valeur, continue d'avancer. Abdallah, tu es respecté. Hey, homme de valeur, on te le dit ici. Dieu te garde pour toute la vie. Respect, force, engagement, vision. Ne défoule pas pour toi, Abdallah. voilà aray ɓe tangue ɓe gon daɗinami hande kadi aɗa en ka soirée ciao